ewo so bronya bosomia chi bosomia etoso ensiano ne da etoso edu eba kono enenne 11 June 2024 Kurupo Twedia Papa Sayadom Kutransu and Nankansu Sa Papa we and a bodano Timo Deyi Newsum Sa Presium S Seek the kingdom of God first and nothing shall be added unto you. Yansha Rade and then a tene cane ewo Jumadi Wiso na was said ya Kanyada what de ebema yen yen and a yakon akoyanim na bonon so sano ekononduswa na santiman ataidin. Na wiasema nyina ataidin wo hwe de Osei Aboagye na pamfo wo de eba anya asem ketwa dwumadie we na betem panisem aha na betem komode ne de afutusem enso de amawo na watumi ede wabo branya asem ketwa kra prekasa jamatu yefiti krotia ne ho atu afiafie mu ena yetuhwa ewa santeman ni wiasema nyina anya asem ketwa ena ka kire obi no obi so ka kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no de asanteman yagye no de wiasema nyina se ye no ene yagye yadwa anu ti wona na wo frefre no ene obenya bibi de ato ni kotodwem na ono so atumi de abone bra a enya asem ketwa kra ono asam wa bibi aboko de Oforisuo be ma bibi aboko be se ya na ye program se ya mo amofrefo Oforisuo munyam se wo kasa ni ono nko aye nyina e bitato ye mun se obu wa hun se wo kasa pa so no wo frem Oforisuo bibi aboko na enoma bi koso Oforisuo ye besre Ghana for mpanimfo especially Kumasi for mpanimfo jata meshe e wo so ame ha e kwan na ye no Oforisuo ko hwe ni mu wa ahomte owe ma me fo ase bo mo nkura e hye o machi bi kuta bi omo peka ko omo namfom obi namfom fi e kobo ho enye easy ya asemo you see ope baby a hoye hot aipa hot cake pa na hot na pa dia the whole world because e so ame uko hwe ni mu a Oforisuo ahomte ye besre ekwan no omo speedy ni oma me kura ka be ya me nkwa madwen du me bi ho no ma ko mo sisi street light ni bi na na dwoko mo kagangum because the ekoso jata meshe ahomte Oforisuo wo mo nam kwa ho nyina no ye sese be mpredua sika no mu ni omo de faka o but we dey no akofaka iti ya besre penifo hwe na omo fa no manwa kwa mu ntem that's bia overpass and as a pass ni bi na ombe ya makas ni bia fefa efitian wia anano pa beto samri ches esi susa ahomte Oforisuo ahomte okay mami ti abibia boko Oforisuo nyankopon environment me hoye me gidi se atiefo ne ahwefo nso bia hoye nteno wo mon kan ye ho e wo Sompa television so anase Sompa 93.1 e wo YouTube anase Facebook no so na wonom enhwe dwumede na YouTube no so Sompa TV na bibia nso nkonka fotusem na ade hye no eni da kwenti no ye nkoye nim okay ya kwakuanim na Asem Mpe Nipa tenase na se wamfa afutusem no ama na akwaye se wasa akakuma na wanwemu no na che se ankoyie eno ntino ye obi ema yatiefo da bia yebetena se bia saka afutusem no paade a ye won nkantem ayemma ye chinchin bi so ato na ye twetwe no baako orofo afutusem wona ye de ebrewo no ema ye mfa wo saa ya santika sapa ema ye mfa wo saa eduru baby a se obi oho na se wokoto aduane o se maame mambisa fama misa kofa bre misa me pese wiasema nyina hu se kasa no ayesa no eduru baby a ya na ye negative enonti emaye mfa saa ento so emaye mfa saa wa busuam emaye mfa saa wa adwumam fa akubia wo bia nipa wo ho bia no hwese emaye mfa saa every say at the very moment ya saa no baba be so kasa nto no ekwa bi so no na onwoma bia wo ye no ensem fata onwoma bia wo ye no enyefe onwoma bia wo ye no abusua no kura na sa ku awom no ye nhye da mu anoti na meka cho dede bi se emaye mfa saa enanwumire
Senti America saa ne se orafo duru baabi a otumu se ade bi ye saa bia no ekwa bi so no ya na enye papa ekwa bi so no ade bi ye saa no ya na ne value no ankasa ewo fom se de ba nipa te bia mu a orafo ye ka se we dia mafa no saa de a ekwa bi so no susu sesen na hwe wa brabo ye na sesa nwoma bi firim efise so me ye fa no wo ye fa wo saa obuo ankasa nim ewo wa brabo a wo mu me ba we dia mafa no saa adentina meka saa eduru baabi a wanhwe ye kura no ama me na wo ka saa no ebia na subai bia ne ba no ewo mu no omafo ka na e ka na montem ho omafo ka na e ka na busuanum was we mafa no saa orofo ade bia ye saa bia no nsakraye nsesa e betumi abam eno ti abrabo a wo bo no ama amanfo enhye da mu wo mantem ho no a mantem ho fo ndi omso omafa wo saa no orofo wo betumi asesa you can change senti amedia futu sem we ye ba ye kura no ebre bi mi krom asante mampon ma me bi ne ba ye bafai nkafra na ma me ne ma ye mienu pe na ntoko bi sifi a wotimu na we ka say me maye nan na wo so oh was me de ye mienu kura no na se me kura ba ko na ye kama kura no ade o ka ma ye mienu no ma fa no saa anotina meka chi odede bi se wo ba no anu ye ba fai no obana no ye ni frani no obana na so asi no odofo ebeduru baabi ya nyoma nyankopon de akoda ne beye wo brabom no ebeye wonwanwa obedwene ho ntiase da etian kanchiro bi se enne ye bon ne badin edi boni din di gu abusua bia ni mu ase orofo ma men kanchiro se ebre bi ba beba obana so wafa no saa no oba yo brempon na se akoda bi ni nam social media no so akoda no onim saye papa se na so asi eswen kane no saafo no kra no eduru baabi a ya na yenkan wo nka ho yentwe wo emmam adantia wadi dem eno ntika sa bia bata kyerema ne so na wo se oba we de wafa ne saa adanti ni deformity nti no wo se wo nkan no wo hyedan kan no nkan ma ho a orofo me ka kyerɛ se yifirim na saakasa no emwo na anwumre eduru baabi na mensa oba no enumti enam nu boni a woba no eno mantem honti orofo obi ade da ho na wakofa nti no ama wankasa no awo no kura wawo ye so ba no no kura no afono enu ti ye ba oba ne din a wo se wi mafaro saa enu ti ye kan tro bi se ade bi ye saa bia no ye nyimfiri ye katrema so na saafo no ena nyini ebe ya adefo saafo no ena nyini no betumi ekura busuam epagya wo mo efiri mfutrom edi sima pom maso me yiri we de mafa no saa mi kunu we mafa no saa orofo ebeduru baabi no senti a wo so yire wafa no saa no ensakra ye betumi aba senti a wo kunu no wo so wafa no saa no orofo ensa na wano no modagatam no nyankopon etumi sesa wiem abiribia o wone hyebre sesafo abrantie bia no obobo dagatamu na sister bi hwe no kama pa sister no fa no saa ye musa se ene woni sister no wen o America sisi ame no ka se be ma no koye obefa oba ade bia osusu se enye na wo ye ma adwene se obefa no saa no ene me ka tro se mo ni nkoho ne no ene dabi no ebe ba yo pila orofo yenyi saa no mfiri ye kasem ya bambuo kasa ema obu nipa bomfia e wo saa kasa no ade bia obehu bia enye ma wo no eno na ode saa etato si yifiri ekasam ni ehu nipa bia so ye nipa na dabi no ono so betumi abaye odefo a odofo eno ne manyankopon animunyam edadi e wo na debo ho se saa yo bamu dia enyina betumi atena wo mem amemu aye deyi pa eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo
Komna Samoa. Yeah. Ofosu medase yenchia ya tifo ni ahwefo a megidi so mafie eno so yebebo Ghana Black Star fo abaso no omoma yamhihie ne koso batache at the end of the day no nkunimde na baya manfo aye omadwe se afiwe no America ne de omutwon mutan yebekwa kugo nti empire bo no ene se match bi ombeso mbia ne nko na ye koya America sa koya memfa na se kese mfiri ajabajiwer ne na yire ne na busua ho omo a na no ade kese to me papa yani na omukoja anya de na se kese mo bibia se ombejam no ne ba etofom no de obibia se mamfa ncha kese nkoma na sama hene asafo sama hene na no anu amekọ ho fa kesi bi wishu ye no na Oforisuo yakọ de yi ato yi na edona na chiame broni frefre no asafo ahemfi sa nti enu aye ne nana mo kotram se nana safo han kasa de hotel na chi kakra ti yekoto na be de achi ne na hemfo ne nkunya trafo ne yetrase ama nra no na anu asem e be top no so mi se ya modi ayenka na nye nana asafo hene de ne nso sebe ebo ni din wo mu ne de enu na anu nana sa ma hene kasi nyamra ti yekokotrase ne maame ne koi ama ye de yi akoto yi emum sese be mpredwasa nipa wonye ne wonye ewo mu a se be mpredwasa de ahwede be fronde wansa ba ne nso ya kama bibia yi se na na din e ba mu no nye nana ne se be akoto asase bia na bibisa ne emum na asem no maame na se be mpredwasa oji sika no safo hin dada na se be wonya de ba be kono wonya wafri akonya no so no ni nua ba na oji sika no enu ne ma sabi asafo hin de mbam nemum aya asafo hin de woko de otisho aya asafo hin ti ekoye no yakwa akucheche mu se ma me na location nampa oje no asafo hin fi ai hu edwo kama pa ntinananom ahye yebo se omde ye beto ye se sebe nyana na asafo hin na sebe pedwa de wuti ni ti ni ye ye chamfo ba ye na ton chamfo ba ye na ton enen so asase no so sebe ayampa se maame na location o gifiri won tie ahemfo ne ayi asafo henen mu de omuni mu ne mu maame na ana ye si akwan na omo so se ombehwe na chamfo ba o ma frɛ maame no na maame ne nyina aka ho bi na de yi ato ne maame na asase no ye dem o ma gina de ama no okay ti omo de yi ato enti no a ye da omo nya ase na chiame no a nyenye yi de chiame broni ha enti ye da obi bi ase ye da nananom ase Ofosu ne mem fausa ana sa kasa mambisa Ofosu ya sante kasa edaho aise minu mienu akoto adwane wadi ka toni asevo ni ebusa asem patwa na won so de mene sofo pokwa bram koto wachi ewa moko run about no konkan na odi machi ni mehia mkura ba so fashion akwa timidro na mto wachi bi ewa mkum run about ya na ye friend na mkum traffic na meto adwane ni wie no na agya ni busa asem patwa na we o so ma menwane bi de ye na man bisa eno na wanti ase a no nim se adwane no bi abe 200 na bi bisa ewie na number 600 da ho no bobirim nti the word mambisa no eye kasa na emum ade a etachiri a wode kan eno ho asem ena ema mambisa enye Ofosu nipa bi wabusuam onda ne dia wafato no ho se me dia mekwa akoye o na me dia to me pa hwi ti asem wo ye pa o akwa na ye otifia ye di asem na wo bi eka bi ya to asem no obi eka bi akwa no gya ankora ho be makatache pa otifia o de waye ne hunti ono afa no se me dia saa the word kasa ye saa no susumi enfa bi ntage nana na busua pani eja na wo akwasi dede bia ye ka asem ofia ha odi ehun ka bi nkura nyina ka bi usu nkura ucha mo pani etibra ba ka bi osina me pa ofa na me nyansa be na minim mon fam sa tio wonu ankasa bu ni ho abonfia mon fam sa eduru me bi ho no ma Ofosu
asema ye kan ampa wo ye fiefiem e wo ye bro no so e wo ye mam special ye ma obi betima wo mamu be 5 to for so sadio ye nhya ne so wo ye oba tan na wo mamu du ana enum even mienu kura na utwu ta ba ko wo mu a sebe bo ye friend ajankuja unyo mu nyina pepepe sada nanso obi anso e dai e ho won faso tina sante kase sia na mia kura sebe won kaida edume bia bibiti mi sifie sa ene na nipa so masi wo hanka ne de nka asem wo ki ate ne te eti the word yemfa wo saano saane ya sante kasa ne mo wan kasa wadwen mu no eti yemfa wo saana wo saano ete sen me no na kasa wo saano ete sen eti saana e be ko no se wo de nyansa bi ne utim ana wo de yo bibi anya yie eti momfa me saa announce ma me to ba na wa wono no se ne otie bia wo so mind ma wo de kese momfa ne saa na ma fa ne saa no enya na aya wan kasa wasem momfa ne saa de otwum ta sante kasa e kasa da ho na emum eti emfa wo saa no wo so nkasa na die enti ne yemfa wo saa ya de sikaje wa no wadi ya de sikaje kwoto wo na ye nim sasabe unim nyansa wabusua mu ampa free sata ma ye ko nyina sika de ma obi agye to ho afede kodu ma bia namfo bia don ko bon no wasesanti se yemfa o santo so sika na ye de utu kwan no a wo bra titi ne mowrem e de amaw se wo de utu kwan no wo de akwacha ba bia we atoso ba akwa atoso mienu nti yemfa o saa ene wutie mi a o maame e wa burochire wo se wo bosisi bia ma ye de moto na e bapani eti gisika na hwe machi mame sika na warwe ne baako ne mienu ne miense nti yemfa wo saa wo sister ba be fa wakwa aburochire wodo ko ye no atem didie ene sabi na nti twitwa eti yemfa wo saa wo adwuma na wo mu no sabi wo twitwa nipa na nti sabi mpredo ka onko na nkia yi obi adi sabi ka onko na nipa sumasi ana wo ma wo na wo ye eti wo ye ne saa nti yemfa wo saa ofo be ma eye kasa da ho na me yemfa nto so saa na nye wo de na ma kire mu no me ne kwakulumba betima koto aduane ono gye ne de kosi wo wia na de woto odwa busa jampa cho so de ne o me de me nwa na ye ne saa eye kasa ni momu no adwe ta kire na ye wo saa no ye de saa kasa no to so wo pa ne saa se san life me me nwisu saa word ne mam se san life okay ovozo me da se abrotia ofoso be ma medas na masearch ya yetiefo nyina ebiem na ofoso be ma ewiase aye wono ya na ensesaye ewo ho enti se woti wiase na enema bi wo ho na se eno na obema no atayede atage o se asemesi anaso obenten de saa no wote asemesi de waye sadriam saa mi hu nei efri tetentim ne nyina saa no wote a ye ka cho se hwe na e change your attitude na tag bi wo ho ne de tag wa na se edin bi wo ho na se ana su ne ban bi wo ho na se wo ma ye de ka wan kasa wo ni peso ne ho a eya na enfen monyam hye bi ana sa de papa bia e na e babata wa brabo ho enti na ye ka kire wo bia se enipa da se ni bia nyankopon aba obi ano ohu won faso na wudi mu yie eno nti na wo se obo wo se ne seso ene ni suban so erade boye ewo ehu so oboyen ewo emudro so enti nipa da sani bia wo bejeja wo ho wa abrabom asif sa wo mfa bogen yeso an wo mfa obi asem nya asem wo de asem din bia anya wo den na se asem bia nhye da mfa ho se enti wo ne namu biara saa why te sa tente wo ba bia mfa mabebo wako bia no wo de wani je ho a wo yesa abrabo ne nkoye mfa ma enti sa wo te wona se ne wutie ne a wan kasa no hu sa wo sombo eno nti mane ma pa na emfiri wo homla na ebi ntofom na ebi nso adehye so mfaso no so no ebi nso adasa so ofoso be ma ye ka ne se yen sesa yesu ne ye ban bia
Emma amanfo hu se bia yen hye danimu wa abrabom nte no wo fa ho kasa bi nsem a enyen fa ye ho no na ye ka kire wonom so so a wo hu won ho se one day wo mu ne champion wata wo mu na wiase nimdie ni nyansa nyina da no eye wonom dia ade a efe bia ade ye papa bia no won chen ko a na ubenya no nyankopɔ wo chiche talent no wo hwe bible mu a wo ma wo bia ne seso said the ebede ebeboa no entie bia de wo betimi aye no ohene yere mintimi nduru ho ba bia sanso nyankopɔn ama me bibi bia e bia de me so metimi aye no ukosoro ne betene ye panya ade abede wo betimi aye sa nyankopɔn timi dom ahobrase e de manipa wo timi dom nkankro e de manipa wo timi dom nipa adoma chede anase talent pi ye betimi aboa na ma ne niema bi opesa wo ya na se ne talent bi nyankopɔn de ama no betimi de aka ho e bi akosoro ne betene ye pe unya saa de ne bi da no matter what you do enti ye ka kire wo bia se de awunimu ye no hwe so na ye you are not in competition with anyone obia ne wo nsi akan enti wo so fatu wadwum se wo so ne wo bi ensi akan. And no matter what you do, no, me, the Yamadia Chamino, untimi nje free me nsem, anasa would the Yankopon dia cha wono, mintimi nje free nsem de biara da. Etini pe bia wo ho baby e de wase no hwaso na di ulemu. Hwaso na fa kwantempon ya wo so no, eda wanimo no. Na e bia, be bia wo wani kire no, enye ho krampo na e bia me mani kire. Ebia baby a pese wudu wa ablabom no ebia menya ho na me so me pese me yedai medru obia wo ekwan ya wo napso ensa wo kwan ya tada bia akopie kwanta wom bia be fa kwanta no so benkum ebi so abe so be fa nifa eti ye ka che nipa no bi ngom so a wonom de nipa de wo bia be ye bia no enye ne fe de nipa be ye bia no enso ani ma no ono nko a ne de e na ewo eye ewo wiase ne se ye mu nipa nso na yanhu se nipa no so no ono so ni die nie enti yenje no so nya dai emfa ma no na yenya se pempi na no ase yehu ya wo se na mini nipa ni isi akan na nipa ni yese na nipa ni yese nobody is in competition with anyone enti won so fa to tirim sa e ba se be ma brabo na ko pepepe ama obi ehu sampa ba bia eyema we se yese de ye obi fie ye ne ya na se obi fie the fact say bia wutu anama we ye beboa no doesn't mean say obi nso so de etu sa na mokro na ebeboa no ye se esuobrekuo kra na esoro odabo kra enti ye ka kire wo bia se wonipa bia se wo ye nipa wonipa bia se wo sombo the fact say atwa ho amoja beba no wo se nipa kro no so no ye twa ne ho a emoja besa ba ye ne sa kwan so fo so be ma bigidi ye se de ma be kotote de ama nipa nyina na abrabon so tima efefefe de ama ye me da asema me fama no si ase no. Okay, the nation's uncle. Opozo be mawrade nhira onipa bia da bia da wotie dwumadie na osoro onye obi akase ye transe say ya senior contractor Kofijo oni Mr. Yeboa omo boy dwuma dendenden sanso na Dum Bishop Reed Condosman oni ne bakwamna nso boy dwuma ma me Anita hotel na fidie da ha saa na eye me ame wofa Osei edwoso na oton paboa awrade nyankopon nhira no so otie me banana blue light say me oni allergy o say amenchia mom okay mo bi mu ahode ho no asa bro bi ehwe bi edem di nana blue light awrade nhira wachinia nya ye yi na che sesela o so bi mtum okay di nana nya mi sha na onye okase ho na ya mtatena no o fira me ahode bia na titintima na say me wona na blue light okay aha ti nya mi sha no na onye ne kase maye ofozo ye wokasa bi ho a tan wi asema na he maso ntem say tan wi ase ani kwa se o me ye ka kire o anase ye de frɛ emu ba akone mafane saa ye busue kasa ye nome kasa akamfo kasa hudu bebira ye didi agoro wo yemu a nka tan ye ni kwa se efra yemu o kwa wo no awo yarefo umpa ni wawura de communicate so mefa na de mefa nka njem se mafane saa nkomo we ni minni o fane saa sei so far as our bayale nkyerese se be won gani ba ho edu beka akrandi sila wonante so obom fom ani nso mafa ne saa wo ba no kurate ekum ni sunsum se be wonti mabo bra bi awiase onti me ye bibi pa bi a ense jani bi antimi mvi na kachi mbie that's the reason why I kwa brogira broni ba yalefo mpo no yetimi sa de ne ye bibi foforo man so ba mfa so
they don't want to use that word ya fane saa into omemo hu say so wo mfaso no matter be bia ya de ekodu ye be pa ho agoro ye be pa ho game ye be pa ho nwoma ye be pa ho adwuma ma na asua na ono so aba mfaso. We have one pastor or a foreigner kokko bi sa emza Chris ne ye de friend o seden oni nsa ni nan o de ni sisi ne to nko na nante Ghana ni na wo sa aba we obeka se benu nyame de ma fa ne saa ba broni anyusu sa word ni hunu se so okoso kura akwa we ma na aduane di wan friend so ye nsuo ba o ye busuo ba no hunu ne so mfaso so no na awurade de ache no na me de ani mfaso be ba ne so and it's true it shall come to pass see papa no we skasa wo hunu sigadi dia de na yen ye bibire mu fo ye twifo ne de da bi ye pesi e fa bibi saa o ko ye adwuma oni adwuma wura atenase me pa cho mema 4 million unim sa 4 million kura nso lolo fa odi free baby ba wasimini adwuma yedima fa ne saa enti obedi adwuma na boso no boso me nso no no sa de ka wo fie because akatua ne kura nso ne lolo fa na so no na didie enti wo sa de ka ono so wo ye adwuma ma obi nyansa ben omom ta yisu sa wa dom nyansa fo unim nyansa mani mpie wa no o fa ne saa sei wakohia oba omuade oba ne kasa ni pa wo from wakohia ba ma obroma onyanye onwade kwasi de wa ye ne buro no gwadima fa ne saa fa ko wura wade ma buro no be mo agya aware edia ne mfa ne saa amwa unu gya ho na kokko wani mu ntam yade ma fa ne saa da bia fa ne ma saa na saa de akɔwie ba bia yempe na agya ye kasa tinkofo be bire ti adwuma mu ombo mo hene keka ngwase asem za because of say obai na pay ne nso no when demand se kira nka say pay we de enso ntimi muntimi ntum ma me ametimi fie when dimi anya saa agogoduro no edia nam se pay ni so no na wagitu ma me mfiso se wafa ne saa enti no when na madwuma mo na wo kana se mpia na bufu awa akatua ngo ese na we zika we ye afa ne saa na adia emfa ne saa enya kotena fie vozo ye best ebeboa wabrabo ebemu obi foforo kra nwuze oni bibiye na ono so tima ma bibiya ye watima ko akwanim samba fa ne saa nya kasa pada ade bi e fa ne saa bi anya adepa it is ofri say nya papa na meboa wabrabo ukofa ne saa ye den utop aduane wo ba bi ufri say ye kama udie onya waho de ade kyen asoli trenje na wokɔ ene wakɔ saa aduane wura no wanye ko ba bi foforo ko pani a wo peto was we dia yesi udi kwa na oyam dunzo aja ma metu enti me fa ne saa onu anim so wato ayam tu aduane e kofi akofa amaniem bo so wo fa ne saa enti udi ebusa ho se uye nimdifo nyansafo apebrabo ade e be pra wo be fa ne saa na mfa de bi asa ufisa mo wa gem ne nko so ufisa ye papa so som na yisu saa no yifirim wo ba hye ntade enye obase chena ka chenze ntade a wo hye ne nye no na agina no aka jo se me be de me se utu ne mafa ne saa mi wa udim sa ade no so nye wo ho ahodene se wo ka ebe ye ndi ade ndi na wo fa ne saa abrantia ne shida bia no akɔwie obi niama wo akonya bebire betimi discipline na na firi mu aposifo na wo ba yire wade ade na kɔ ya twena so na wasua nyansa na wate no wose gwasi de ono na bekumi o enso mafa ne saa obi ade enye mafa ne saa obi ade enye no obi ade enhye obi ade no sabita fraje owi ade ntiwe ne tu ne fo no ontwe ne ho mfiri ho ofo so memfa bibia saa no na me di kwasi ekura no so no mesre mentna ho ema obi so nkase wafa wo saa unya kansa wadi watam mikuru de mafa ne saa bone be ngwa na me ye ndia o fa me saa me yere de mafa ne saa bone be no ye nkwa ndia wantima anse kira nka o fa ne saa me ba ne de mafa ne saa na djuma wura mafa ne saa me weka we de mafa ne saa nipa dodo se na eni wiase a nipa ne ya de anya o beza chenchira o fa ne saa do vozo avuto sam na o de aba no ano odene onipa bia ye fa wo saa na ye very careful ena wonso so no memfa obi saa ufi se mo wa gem na kokɔ wanim tiawa okay ena ye ka kire odede bi se ema ye mfa wo saa gidie wo ho se won na mpempi no saa ka se ye kama wo mo no omutumi be ya defo wo abusuam omutumi bo homoden e wo faako wo bia na so dia show trim se senkrofo we so omo afa me saa meyam omo afede da chi bia e ba beba enu ti ma obi amfa saa nsesa wo ho empagya wo ho
ɛno nti no se kasa we kyerɛ wa ma ne nhyɛ nkran sɛ de ɔmo akan no ubedi so na kropo twadi ampon a wɔsesa no yɛ hyɛbrɛ sesafoɔ no obeyi wa fimfutrum no wode wasi mapɔma so yɛnkɔ homa no so 0551 931 0548 931 0548 931 hello baby afrefre wudi but I say one kasa wudi kuma o fa say accuse me say should be quiet okay also my mentia obapa Vivian or say should be quiet zongo or no papa okay also say me for the first say wa ma oba ansu ni kola brema unyina usuma no na de tia me kasa ni say na ma bia wo mo ba e mo ba na je mu nsam na abofra ni mu hwe to say na of the folimba o ka no ma to go kama me say ma fa ne saa e na ya akura no so de e na ma me say wa fa ne saa e na so de ne saa di nam na asie bi ewo wa no sa saa ma tie bi Asem Mpe ye mfrawo efi asem no so ayi batiem ne ko twinkonya e na me say wo buru nti wo ne soma say wo ko pankonya saa e bra e na ye na ata ho no de consent nti kasa bi e fan saa no se kantos na senya next process sa every saa ye no ho akis me nie makrao no okay enem ye mfa wo saa hello baby afrefre wudi katachi ma te fam na poku ga fe santi Asem asankale yenti me pa tell nyagopon tim pon o jentia obo bia enipa bia ni wo betima bonipa enipa se de wo tie bia wo ewiase bia so mo oni che te nyagopon de wo be ewiase na wo sin kete ese de nipa ye bia wo be ye bi wo ye bia wo be nsira na wa si bebre no okay hello baby afrefre udi pani enti NTA TV no twon ho free woni eni nkomo otete phone so what mean kan hello baby afrefre udi Pacha me briefly man paprati. Yenti o mame. Me pacha o me din di antimele. Me pacha ala na moka no. According to Bible so say emma say emma ye obi e ho nya din mo fa ye santi na eno so no mo ncheche mu kakra. No na omuno samwa kan ye no fa ko a wo firi ba no eno na ma saa kasa no betumi adane kakra. What ma say? Said obesi aka no ene tebia no ankasa nipa no mu no ma fa ne saa wa no se nipa no we convince no dagatem so ma fa ne saa ma me what ma say Okay okay hello Oforisuo baby yey media me tungre na bringrezo nana one awade ewura ba ko pe ese de honeymoon na mu na yawo no Oboso be ma afina wo kai me de kakra bi eto so abrabo agoronim me pese tiefo shade we so ade friend sa abrabo there's no game in life agoronim say obetima di agoro kakra edu ba bi wa serious kakra edu ba bi wa di abrabo agoronim enya show jesi na ba sa so esu a enya mo mu say ya pound 90 minutes na so wudina park so nya wu ye nko ade a there's no game eni agoro abrabo we nti ade bi a wo ye bi a aya wa agoro ama ye fa wo sa o confidence ano de let me cast it for on serious so come there ano to I don't know channels because there's no game and there's no behind the scene e wa abrabo ade bi a you be come like that also captain nti somewhere down that's it okay hello Oforisuo bemi yeah we only kuma which means there's no one captain mampote yeah Oforisuo na any country or time na me kan anwumre yi Oforisuo de aka me tuna kan say e mayem fa saa because ni pay ni time so who say busia ukrim ana mantum o tuno
who bought the president for years, so they young folks. Because if you are seeing a potential of only person to buy in the session, you need to buy a friend. That's Remy Movement say, who you be been to open one to a most sure to Hoofo. So they young folks. The first one in a minute. Okay, hello. Hello, Ninty Bosco. Yeah. Also, Pizarro, the Kinkers. No, okay, yentio. Also, and the audio benso, and ordinary. Na, and my own house. Also, I'm Pimpi Sakasan, and Abia and Sakasan. That's a football. Now, me was there. Go on, dear. Oh, yeah, Juma. Now, we cut off them. I mean, you need the star. Now, I will talk to you. So now, Juma, I know what I was saying. Yeah, I mean, Nipa Emla, me over Sabia. Obasa. So stop taking out the Juma say, and send flower find the show at something very other. No, what sounds that. Now, also, Opanibi, na a baby now making Pampania speech in Mama. No, for you, but now in chain. Obaya. Ottawa, no, Buako. A honor. He was as a papa, and so Swabosua. Ya ugwa huko tisi wase so tisi kawale oba umwadia so ni very asa yawo namse na dia abei wase me yira ma ware no sei namse na wo ware no wa huru wase me hunu na me pa ne pa to boso sabi wo ya na wo nipa no so no una ama hokwan e ma ne banti boso kasani dia me ni na ya mfa ne ma na emwa e boso Pizarro Kinkers Macau. No, okay, hello. So, but good evening. My dear, so Kataji. Yo, I go a blob Virginia from Potoso. Okay. Yo, local sword, I want to measure one with the at the bois or mine. This is my job, and this is my every pa. Therefore, this I can't pass any education. Now, maybe I come the town and say, the best friend, you know, was the answer to plenty. In it, one moment, there was a decided any manner. I'm so near the said in a command. Now, a coyabum who, after any panel crime, say, as one of the or a baboon on Saturday. And then Tiffany is he cannot. Umation years so. Who be on disabled said in the manner. And this one said in the manner. But as the dim the beer, we wouldn't panabum or Gabu with the Wibia. No, okay, and no crowd be who deserves us. No. Hello. 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 Good evening. My dear, so mammy. Maybe I'm on a cassette in Asia. No, okay, yentio. They have a card network in India. Oh. And they market the way in Asia, and I'm good. You will sell banning no. Now, as somehow banning catching to the fair, you took me for Sam by an money fee. That's how. And a woman did the dance, and I didn't see our casa. But the milk up and papa. They thought you may not have a friend and Papa. I don't think I'm a son. And you're not master, I know master not with Papa. And I was no, okay, hello. 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 Good evening. My dear, so Katachi, baby, I feel free with you. Pacho Ogolani Sompa German of this is. Okay, yentio. Sina Sompa TV. Yabo Mapa Papa. Mafutu ne Monchina Mademayano. I think in your mention of na Mambita ne dear, and I'm a funny son, a senior. Not a member of the fire. Oh, funny son, what you? Eh, Kuma, okay. Me funny son, every Janko. And yes, me funny son, baby, of Buku. Sooner, and your mention of Parson, but TV dear. Mafutu Mademaya, a friendly. Okay, yeah, that's it. Hello. Hello. Baby, I feel free with you. What is Namatia say. Networking. Because the dealer exactly for I am here from the car.
Dan ho kakra. Hello. Ayenko. Na me get one me tiati. Akwa ji issue ma wo so sa. The point that because that wo so sa e ka ensemble. No wo so ana sa e ka ensemble. But I was saying check na mo ka sa e na emu ni bi abem o ya brabo. Nyame inshallah mo duma pa mo ye. Amen. Hello. Hello, boss. I'm doing. My girl so katachi baby afre wudi. But I'm free. E wa kwa gogo. No ke yenti. But bibi nso mo mugini. Me am no ke say my friend say me ne obi ye ya sa ngofo omo fam sa. Ba me kwa na sa no omo fam sa no. Echi na Million ahono omanfo saa no na afi no omo amekwa from saa no omo from saa million ahono omanfo saa no je aso mo kama epoliso ami bi akopa o aso mo ke my real pisa. Hello. Me wo poliso be ma. Ye Brahima. Osei Aboagye Oforisuo. Nko konya we so entia wankasa. Ira omono asamoa. Nebra kokulumba ena abrowa tia ni na yenya baba kote nyakopo nsiramo Nebra ndise no na ekefe na akan na unim mpanwo sa Asem Mpe na etia o te man di ka asem bi se ti yenhia mo Sompa TV fo a anka ya hwera de papa Nebra o nye be agese ti yakọ aduma ba na ya metafia ti bi ho na be dum dum ya kete na yensuno mo eti because kasa yenya kasa entie said yenya afutursem entie nti masem tenti ne tete nyina na se nyankopon emmo yoko do hom amasebo betene de kese so a monye bi akyere amansan bre yi mani Osei Aboagye Oforisuo ina chiamo ko bre lumba ne sra o me kora se no nyanye ma me o number no me san nyankan do ya e ba me san kan me da se okay nene wo anka amen oko no okay hello last caller. Hello. Baby afre wudi. Me first in so family so office living office na Kumasi Central no. Me bo ma ba so maduma fa mo yeni na. We dey the fa sa no. Ayabia ya kasa. Emi pa bebre kasa ni ba. Ebi enjiro ho ansa. Abia the fa sa akoto the quarter of the show, the fan of Sano, the business say. The business say, my coffee, I could not go funny, you knew the other some devil team. I'm a fan of Sano, my shimmy banana. A year was hot, the banana, or fan, or coffee, be the crown chassis, or me knew be a man fan of Sano, my shimmy banana. A year will all up for over. I want to go on your delivery. Yakoso. Ona, a sushi, and a papa. We are there for a sufi. Opa, so Adiama Efegu is a papa. A sufi, Adiama Fu is a it means any shade that the way now you feel. I don't know what I say, Oka, a yaka home, Sakasa home, Casa home, yes, no. You are more, you walk over near Juma Cross, near Jumanji, and a Jumarina may. I'm maybe I'm many. I'm maybe but so of the and they will play you, so understand who plays maybe with the vanishing. If you have foot to a bay, and it's Papa, I mean, she will be now. Oh, my central now, so no, Michelle, I mean, come with the especially a commander, and then Master Pray. No, okay, aha. Ena yade afutusem no ofre no ebesie eno ti meka tro bibia se ma yem fanto so se oyesa dabi na empo wona wanya daje eka no de saa no eto so no wan kasa fa nsasi ubusho hunkuran se ebre bi beba saa no omhu wo no na wapaja no ayo defo no mo no mo fede ye otetetu bafo braso ye baba boye ntabamu
ye wa asem checheche ede emam na nwumre na yenko na yefanchi akese enkoma chief owo kasre Asante Mampon kwantanan wo mo BTV no nya asem keto akra ba na sa timi se atamu nyina omu nyina ehwe bi wa Asante Mampon nya asem keto akasre chief omu ya ade pa ne enchia na nadwobren da ho hene na yensan enchia da ma hene ono na etwafo hene madase brese bunsu na na fosu sapon ono hene yire e ba chi omu ye papa yenko computer so dwedie emrasisi ya. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampon etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu emu agi atum Abode ade tinema no dutu no oba mi tini kura so wa dutu ayo senior me de ade adanke ba product ayama mi ti de bia me na no mu no chef danke ba product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso mi sisi o ene o so problem there senior o see dank okay so wonu dank okay okay sisi ya we ni na ebeja sa we de nyame sha mo ndro ba ke friend danke ba tonic wonu ma bi o mi npa na se na mtumi ni na na mtumi ndanso mi ni ebi no me no o chale me taibo papa sa si a dan fight okay na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje jamene amuja nko na afi esefifi meto ntimi kura amfa meto ntenase na so mi hia dan fight okay aboa me pa yini na run my team madame ho sine fifi ti asate tele boy ya go Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebi die nkrato yi atu okay yakko na yadi akoya nim yahwefo ne atiefo no mo twa ye na enu anom so mafe dodo na Asem Mpe Nipa ya bim ho yaka kire biasema nyina sa ha na wode wasem bedan ya asisi sem appointment ho ase ebepe ne pomasi bire na yede amaw kama de oba no anya atenase menwa ba memo akwa aba bibia boko de udin de say Whatever Mammy Akua free in a buy. Almost domia bra. Almost domia bra. Mammy Waku 7 say and name you yen would ya bedai say young comwa. Yakasa den wate. But I say.
But so Macusem in an sem near Branty be a warrior. A Branty, a friend of saying, a friend of Philip, a doos. Why you're one dear? No key. Now, it's not sour for yet. Baba mano enka say woni ni bibia mu na che say me nyo banka na opeso ware me na mu asofo from penimfo ene for say no na me nka twase mo. Was he for na for so no? Asofo from penimfo. Asore be ya. Pentecostal Life Church. Wo fa he. Sisi anya no na me kode na odomi abraho. One man church. Pacha dabi e branches. Okay, yentio. Enti nka say me na say na ware obi ena ware na nya amaso. Enti eno na tin na omo yesa asafo nim no on study man na ewu mu no na on hwe de nsuba me bo no ne ntina enti mi na otu su mi na o ma me be sre mi na on me tina me ne ti enti awere no nsi sai de bebre ne ma bebre bro e ma asem ne ma bebre so on fa me nya hwe o fa me nya hwe wo mu na me ncha de akwantu ebe mu otu kwan ni mu be se 1 year na o de amane ba say ontimi ne mentina bio ntimi sa de no so ka se de me kan me bo na bisa maame ati sa ono maame asusu sa asem wese ho o se ko busa ne maame me o de record ne kwa send me ye wo wase mbachane ntimi ko busa maame ne no se aye no kwa se ne bana kasa na obusa ne se di nyina so no gyina so na obusa na o tu on de pa na won peme Intesa banim preni so bani nyine mu no me ka che ne se me hu se on dome intese betimi kra na office wanye obi odo na onware no na me de me ntan wo se warefo ana o se me hu ni se na che se ka obepena ma na wade mienu me mo de because odo en fa bibia nsa nan se esa e me bia nsa timi hu ni se me ja ware na e me den na se ndi e be ya nko do mfa oba o pa se ntimi ware mienu no na emom no Tuma na kwanya se wo de ya yo ho ade na ko san ko ware ba ko meka ho na ko do no kra no a wo de ka wo hwe omba yesa bacha na ka chem so hu ni se ohumi me se me meda me hwe ma esoma no na wo se sei me ohumi me se me meda me hwe ma soma no wo se be man din de sei Philip Edruso ofri kro be so ofin su tache bi ba do me aba na watena na wo be yo ho ade wa hu se wo ye made ana say wo yo ba wadefo no okeka sansem we kire wo o ka kire odi asa na ka kire no me sa na me ne me maami ni nkomo me yo bia me ne maami timi koka e kire maasen no maasen se wo se woni ma grodi na onu di agrokwa no afo na nti sa record na wo me phone so ntimi de kire maami ne sa nti kasa na e baaye no e agro wo so hu se wo ye made me hye ne maso ama no na made no otimi no dade was ohun a chese wo ye made wo fie ho ohun se me ye ware for an emanent na wo koyo ho ade no ring no nyo na toye ato no na toye ememe bi pa grade nyankopon ma me yenti o enti edidi mu sa fei minima de kroben oba ebu ana okọ telebi won so oba okọ Dubai so oba ebu on krame me wana obi abopurunim na ayo no ana me bi obi oti epunu we se bi mame me na sifie enti punu we se no bi mame na me nko ade ntem watum obehwe dan mu nyina me nim adwena ode ye sa ade no enti oba bi eta afre no oba ne friend de bia so ni di nkomo tenanim kama ena de bia anti de bia da ko ne kasema hu de be mu na mkas odo ne nkodi odo e enti wa na ogina so ntin kase bi na okate ko no enti me ye di wa chire afede de me wan say oba na friend back ena o say e de na wote me de me pesa wona kasa na wote no a house friend bi ena na me nware ye enti na me wadwaye me piece na ni so sisame ebe oba pato bo ase wa ha time ono oba no di nkomo no ena wo kasa wo kan say ana mkasa odo mayenkodi odo enti me kasa no no katen ana okate ko no ana chiro oba no freye ana okache ne say na dia na wote na makacho se dia na me dem ne kasa no o house friend na ono hu se me yakọ bi asa no enti na onim se me ben no ti me pie free dwa me pie se na ni so sam na me se akwese so ngare me house friend enti me ya asa gen ka menya number e bia na onim se waware bana mpese me man hu se waware enti me de ten da kubi e na friend no
friend na ma na wo se me hu no nso kodwa na me fa na me friend dey ne say oba sata na me wi amekọ adwuma oni boy bi aka sase sie na no kwasem ni woyere se bi o se woni yere dia woyere na me na wotu aye se fia etim nti ma wa ya we na se hu na se bia opedia eno se pacho nyeme na me ne kasa na me nua ba akọ ne kasa nti oba me ka acha na me se mate me true stage so me tina kam de me yan say boy na tinye free site wonom atwa me ho atwa free kan me bro pa public bo mani so nti wa na me fa na me feel ma me say the boy na yeni ofio ko ofio ka cha na ma me say o ko Dubai no a wadi 2 years no edwuma ye ne say ofa manfo ko oye connection ma manfo nti no me connection oba bi oba connection ama ne bia no na me na oba na ko ma me na mfrɛ me papa na mfrɛ me anka se bia nsisi na se se nti me yedin na me ton sa tam so man kan me ma me na me ne nko na me be ma me no pa enti no di mu afede boy on kasa me on frɛ me wo tanka nkra na ni kwa nka me nti onka afi scam de man me chemu tu de metime no me na mfo klase me jimi ana na me tabuche edi skase no ma wo say e pa cho na on school mo kon lor fen kantino manti bia na sa side ne 4 million and until the disika no the 600 amaya na 1000 and no che mu ma wo say 500 o man ye say no bientio enti na min skano medwuma me ye no zata na mabombo sia na me de ye adwuma enti na mintimi enhye enkwa na enti be say 9 months de me famu ade sa 500 ne ye ya ba papa frem ti ko ye ba na say ma ba form na mka chen say teni abago ne say mintimi enti be yan ko mpegja skani mame nanka ontum na ma na say ontimi disembi say mintimi a be fa nkra no enko ma na wo na wo metin scan ashom awale nso mi say mintimi a mi jana on domi okaso domi ana obo na wo hwe mi nso ami nso me no na me nye yen kleke me nye type on pe intino ono me nansa na ono bra no na metu me na me ka catch my busa for say me ja wale enti da komene kasa sa na osese me pe me nkwa pa me frifio otimi kan sa se bo kire o e ba twanti me nso so pe wo nkwa o ba posifo amane ba so da bi o ba ma me amane ba so da me ba che de me ba bo na amane fi say sa de ne be na se do si ebo me na me suro e fi say me wo me ba otozu mi enu no o bo me ma mo de to me na 4 days one page akwan say be a hospital na say o da fia na moja no tu enti patana enti ma mi so say asem na waka no obetimi aye e na bo na obo me nsa ada na okuro ne so no nso kromo no brontin bi won na di atia na otia ne say the way na public disturbance it is o enjoy me mu a obe ma ya che no e na onu mum ebegina mu a me no so me fa mu di na odim du hwe dia na menim die nka ebesi enti wo kan say nam se da bi na o se me frifio me got otimba wa bla honkra enti ene sa dia me kwa ko premium kwamum awawe mfa nkwa heaven na ma hwe me ma no tim papa nso esidan na me ba me den kan ba ma me na emoja etu wo no ennenan no wa na tu aduru ma anom ye emu bien won ma o ye wa anu maduru eni maduru kwa no bien won ma won ne nsabe mu no hwe sa na ada ho asem kase pa mama bio ena so obo wo no a moja no ba no wan kan je pani bia ame antwe na so na me obi a anse me onse me pese me kama wali mu asem nti bibia no asa me kra nti wono telebo kwa otimi adi me mtin ka chene se akoka che man mo se oboa time o ka se onno no odona sa na kra no onye ne size no efiri oba no na adi be mfie sei me kan se me won ba pani na chi no be ndase 2 years na de no sa no wo second no sika no kra de me nyem no odi matam se me nkoyi ngo na me se me nyi da ezide na me nkoyi ngo na ana se me nyi ngo dia musun kana me nko na me nko be ma o ma me o man ko enti no se me ko be ma dia me papa class na me de akran be ko na me ncha de me ko wo ba enti ne de oba ye no o de ne to no ma me
Ora for yenko Facebook na Sompa 93.1 Sompa TV Ghana. Yen subscribe yen share afoforo hebi wontie bi. YouTube no Sompa TV. Twitter no nyina adwuma. Abrahɔ samasi anwumre nya asam keto abema ne se meme no wo. Asofo no kra na kyekere me ma me wade o. Wo kra wonye me class, wonye me size. Wabu oba no amana da mogyam teche nenan watumi anto aduru am oba no. No wasanya da genya kokoduru aka se wantu amfirifie ha. Mekun. Enyoma mabobɔ so nyina ye nyoma bia ehu ma me na se ka mampanifo te ade ne ko ba sa. Eche na mpanifo te na asem ne so no. Omo tena se otu kwan ba o to ndi unja me ba na mimi de minim se ondo me ba se obeka se waja me a obesu me na se no. Enso me nanka esum no de ba adumi nkwan na hia me. Mpanifo na etena ase no. Me na otena ase e ma e ka ase no e ka ase ma se o kan se be ma ne se onja odia ne yetena se ka ase no be ma ne mom te wo opapa mom na e ka sama be ma ne se me ma se sama ne ma se me ja wale na ma back enso me ba fie no omumu bie no obebi sama se ma se sama ne ma nyina se me ja wale na wale na me ja ne so a me se ne ba ne da no me mama lo ya je fini nsem afa me nsi ne ma me no aduane one won se nom no wontam te sai be ma no abusuafo me no me nim ne kure ma me oba no me wo ye no ono kra na obehye me ma se ba no ene ka so bi Sompa ma se ba no ba tire ya no odane ne ho eche ya no me ka chense nkra na bi school omu books ni omu edidi sikanante enso ka che me se mabele so we na ntimi a fan sambara nkra no so se skani sama fan nkra no ba na me fan show. Okay, yakone ko pa mizo no bi emfa empire num mizo drink na 5G meza no Courteous Marketing Agency womo ena di mizo ena 5G meza abadwa so orofo aponto ne yiyo no mizo abagye afa M1 mu ase da biada ya anum tie bi emu da muton enkaka mizo no your mango flavor ena your miss fruity amanfo ebusa nya asem ketwa eno ti Courteous Marketing Agency mumia mo nkyere wa mizo no amanfo ani aba ho pa na 5G meza ne maame no mu ewo dwom magazine fo no ene galamsey fo no kyere se wiare bo mo sa no mu duru fie na se onwunu dwu no nya 5G meza ne bia wonom ade achi a wotumi so de prim esa ko onwuma so orofo yenko ne kopa mizu ene 5G meza ahoho ba besre ye fie yemfa bi nhihye fridge nim ebeboa pa manager Daniel ewo 21st clinic ehwan overseas yenko ne kopa binto ene do shopu no ubenya bi wo ho because supermarket ababa sister say wa no manji post office Mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University Abuakwa yenko tobi na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi oni via pick-up park no ena edi ehwe ni mu 0246270221 0246270221 kwa chi company limited wa Poema Ntamu Eastern Region orofo yenko ne kopi mizu 5G meza yebenya bi ato ewo ho KF Kinju Enterprise ewo Swame one enum hotel ena edi ehwe ni mu KF Kinju Enterprise opamangwa brusenim eho ena KF Kinju Enterprise orofo yade yewu ama me ne wanse yade metaka se nipa benya wana ya yade kro ya orofo koko ya yade bonne papa a che se fifi utu a wanhwe ye utumi nkwa adwuma no akwa se koko no se de na sitie no hani papa na etwetwe yade de breni padua no eno to orofo duru ba bi na se uti koko no bi ewo nka wo ni padua mo widie mu a anu yi eye ba ko pe tie 3 Herbal Center du power dia badwa so 3 Eco capsules koko master na me kamfo na me dia ma ho duru ba bi a wani so ye wisuwisi o kwan o minim o don say hye wasum ununum kokoro na yes ansa nkyerene no orofo duru ba bi atu so ye motimo eye koko no a 3 Eco capsules koko master anu ye no tia kolina ka ba dani heba Mr. Heba apidank ye kwa ye benya bi ato 0546107107 0546107107 sciatica no anu ye ba ko pe
saa sciatica no 21st clinic nkuto ene timi tu sciatica yade na se odi bibidro so ene tu sciatica yade na se orofo saa sciatica ne so sisi oto ase fa osire mu na akokom akosi na ase ye papa na orofo 21st clinic ba ye no miehu se yade bi din de sciatica no no akwa so na de bibidro etu ase wo se menka nche wo se nye no kwa wo yade bibire biada wo nipaduam 21st clinic obetu ase no de amawo laboratory ne scanning fidia hudo pie orofo do befam amanyoma konka ma wo pa Ghana fo agina tum wiase man nyina ase ye ne sa yonti Ghana mam 15 branches na wato apeten na odi tu yade ase Kumasi ya hwa overseas one Alpha Radio no na ben ho Council Quarters called Junction obo ase na dome market opopuni mantam group mkran sunyane kwanza techima obehu 21st clinic ewo ho 0540311311 0540311311 or for Liberty Conference na se duru hobi emu o ma ne yadubu ache we yebrim group twedi ampon wache na doma chede or for wo pagya nsani ne nkonu ye da o manfo so nyina no papa na tifiri o mo so or for duru ba bi adwuma sam no anyo de be na ha wo odofo na sa Liberty Conference we ya ye be kro no de 29 June or for Jubilee Park you and Liberty Conference ekoho adwomtofo akuku da mama Esther ka ho de ken same ban obekobi minister Kwame Jedu kanyomtofo no ho or for omahiri adubu ache se come and be blessed na asem no tripo ama amamfo aginja wo mo yi wo de se Liberty Conference we de onyo ho firim asujafo wo se I shall marry just mewade na wo so betumi awade or for duru ba bia sa awade na ye kan no ya na ye ntenta bi na achechire wanimu emfie mienu no ma bia mfra woda kwai Liberty Conference yamponi na mema no gina wo so na nya asem ketwa ba ma bi wo sa wo kura ni sika kura ne ka wo ne dan na nso so no de na aba eno so akwa spiritual marriage oba bi bia no woko eno ti no man ne yadubu ache say I shall marry you too can marry enti no je say ukọ Liberty Conference na adie bia dan konua ama oba hu a onhu oba ma hu a onhu no yankwai Liberty Conference ni twamu a wedding be koso papa abe heba clinic tano so apatrapa ena mamia be wo orofo mamia be say eye sickle cells no afabra sa sickle cells no eye yade bia ase etuo no edene nanso so no mamia be abibiduru so ena kwaye brentuom onya sa duru a ori tu yade ase eye hoing heart na fibroid na yade bibre biada yemfa anko abe heba clinic tano so apatrapa nyenku tu sa yade wi ase orofo ye ko mamia be ho pa de ne afum kwan dia yemfre wa homa wi so 0243345392 0243345392 abe heba clinic na mekanfo na mde abuma yenko hoi na yenko enkotu ya yade ase na enwoma enkonkan kama eyasem kasia papa enti obapa sesi ame na okasa no ehefa na wote bacha mitima ame papa hono mo okọ bacha na brantie no woni ne ntama tekura na empo ne nsan wo ho ene nyomo de be yo ho ade odi akoma no bacha me de nsan akọ na busuafo na je be bacha ne se obaye no oye ka asem ni na wie no ka se ondo oba ware no ye sorry so me ko fi no oba no bisa se bacha me nsa be ka me safo me dan safo ame se ansa be ka enti me de sa ansa na no kra na obi ti fi o ansa na nipa ne bitu no ma se ba ko ka che oba ne se wo free fi ase a falki no e ma me enti me ka che ga ne se de odi dan ne ma o no me pese odi kini gunisem te ga ne de kini no e bre me odi bre me na nche na o mo sa ba fi se me kunu se o mo me de kini ko fi o se ene me bi gugu ba bi ba sa o mo abo anoma no ana me si me ni o mu ni edan safua ibia me fama omo ba se me kunu ba nzo mo kan te me kunu se ono aba me kini be man ba omo de e ba kini so me nsa me ba no man to bibia anto an me de ne ma bia si bia sinti omo kan chen se so mo ko hye ne ma de a bibia anto mpete wono ti me ba kini mo omo nto ba ye no me kini gu ni nsem oje kini no ma ntene nka biem ono a me hu so to ma me ono so me hu so ko tena fio wo so me nsa chi no ono ko fa oba odne kotena fio de ma me ye ne se me manti bia me ko kronis na matena so agenta so ya me ko no ana me ko manti bia me ko ba ko enti me kotie ena enya dance for ba ko na minu ni wona me se na boy no wa bo na adwe poda do wo ba obe ware nti sa dia
se no ka so onti nwale ma mi no ofa ba kwa me kono ene na o se meti me wase na be ka che ma me ze me pe me kra ene me nkwa afa me ma no minti ngunya omo na omo me ye mo bonsa dia be se me de nsa no ko na mi si gina ma bla bo se mi kunewu na kakra no de ban me ye adwuma support na me hwe nkra no nti ma me ka che nse omo nka hwe odi mechi me pese me jai ena me de nsa no ko am de ma papa no ko ye no obi anka ehon hwe obi anka bibia nti container me ye mo adwuma no me anse obi de fo si akobon wa usika e bato oni diom na me diom ni diom na diom to ye container ne ma e wo din zisia na ye di adwuma me bato me hairdresser na wandi fo si kobon mi kunu edi fo si kobon sa o ton adan a si esi onkukru ye nkukru free bia ya wonam se si nkukru kra na wo sa o ka kire me e bia ne me nya ba bi di esi nti me ko fire manko nya me fiti prekope eno ya se ka wo ton no de me chefa e de ama me na se wan kan che na me nya ba bi di esi o so o to container no do chefa ama fi woni ne wajapade be ya tina ne de dan na esi na container na dan ho abakosem ne sai no wasase wo edomi abrawo nti ware ye no ena ya adwen se empese betina kro ne sintinka yen ti an kakra mfra busanfo no ena kope no ejeso asotwe nti honum na ye to asase to ware wie ye ansa na musi dan no me ba tan ye to asase ne se enti container no ton e ma mu cheska no ba to wan ton me papa dodi papa de ne me ko o ma me no papa ho ena o ka chom se so mo ton a enya papa nti mo nton container no na otimi bie na no se container no ne dia enti wo ton no do chefa ama ye ntwen wa hawate ye bebo awura ba bi foforo se watumi bie na no se container no onnimi no na ye na wo ton no do chefa ama wa ne kasa we ye me de papa ti bibia wo bia se chefa bebem nya sa no okay ya asemo Ghana mema no bi ha adwen o wodofo yenko na ye ne Smenseba clinic enko twetwe nkomo mra si efiri se apomdi hu hia ye kan apomdi pa hu hia papa na wodofo Smenseba clinic na ye kan asem ye kan asem no po amantem so omusie dikamfo adwuma wo mu ebo no enya asem ketua ede be na ade kwa wa muntumi entu ase emfama he anwudwo ya de stroke a ye kan no omo da fom team ati se kuntum na dia kaja no Jesus Smenseba clinic panipa memo akwaba ye mu Oforisuo be bibia bokode Yankopon de adom na adom ye panifo ne adokotafo anesifo nyina ho ye obia ho ye pa okay panipa se musu fie kesi musu ho ye pa kama mwadawro na yete baby mwadawro ma na nsa metese ye so oba ho falumbo be miemia ne nkyere wam etena kwaku na ukokura katiam na so na mana pom o se no na pom de ne kosoro yeso ebeba ho bag bi om so om de aba na person be wuram bi so na brabeshim hono na person wuram dampa so di Asem Mpa no di uba kwaku na akwa no wuram na usro I'm so ya no dia zip na ba be kan wa semende neso mbo advert eka me ya me pesa ya me pesa mbo advert am de ma no kan kwa ndi me yali bia mbe me try her but so me yo mo bo adum ko ho no chama osa de so fe no na ma try ndi ma me osa de medro na akakwa magesi o awa no ma nwie ne ko ye chama na mo tire chi na adwumi o idi osa me am force ne tukura adwumi papa na mbere o ori obona advert man mo ne ni ko da kire ko mbaka bi ase o da bi adanse no de adanse de o di adanse no wakoho edro nso nketengete to anketo abi se o hwe ade pa na tron no se to anketenkete ba ma jolima so mo boy adwuma Dr. Yintio yo Oforisuo be ma be da aspa ne abedwafo so ne aka se ahwefo ne tiefo so Yankopon siro bibia na emu bibia kwa ba e de ba Smenseba clinic ayo kumase asokore mampon ye ne asokore mampon rural bank no ene di nhwani mu afi so se bia obi ba ho na ohwe no hu kwan na e pa chow free number no ubenya ka o Dr. Mensa na fuka no Dr. Mensa ho na aka che mate ni se o kwa asokore mampon na besi wo
na naso kore mampon hene statue no ho anase Roman asoridan no anase station sa ba bi ebesi no ehodi no usi ya osme be persements 19 rusi maba akokra no waduru ho aha ye ne asokore mampon rural bank no edi nhwani na afi ye ne edwa no ene bo ho tuba nso ye be hwew afi nkan kwa sofo no mo mfiri dwa so kono ngo kofo dua ne nkan fo na ngasa na omo ba no o mesi wo tech usu wo tech a fra sokore mampon ka ho ka kire mate na driver no ubesi wo semen se ba clinic omo de ba be si omo ye nim ho pe uba na bibia ye kama na se de semens ye adwuma no semens eye nhwehwemu ewo yadem ewo nipadua no hu se yade we no ne fare by sei hwe yarehwe no sesi ababi akwa koduru no da bia ya mekan sem bi se first pa no bon se entobro egu obi a ye fan fitira ne ate aban ne aposa ne de aba besra no enne se entobro egu obi na wan nya nhwehwemu anhu ade cropoti ya nam so ye ma ne bae na kotete aban be ya wo soro yare no cause mo ano wo sesa we nom so sesa mo tebia enti akwa se ye de nhwehwemu ankasa hu se gwen na nam so e bae na ofalum be ka no all the ulcer eba semens eba clinic so ya semens se ulcer ne gu ahodo ebia so ne kwan e fa so ba enti e wo se ye nhwehwemu enti sabi wo ba ya ebia wajanan afei umoja ye behwe ne nyina mu nhwehwemu ne ehu se wo de no ulcer na ya wo no ebia ya obuso ano ho obu ano ha de no osophagia no na aduro nko ena obi asabi de nyina enim se gastric ulcer na stomach ulcer da ye yemu no chenchemfro na nkasa mu no eno so na aduro nko ena ye wo de da ye nsono ketwa no we ka se diodo num no ho nso de nko enti wo de na ye na wo se watete anom nuro aye de wo so ye nyina enko no enhwemu ben na ye ya wo sha se wo num aduro enne ma semens da so nko no ye lab ni wia na ye hu se yade no ne fire by way afa impempen so say na akwakodu the stage ehu hia obi wo ha ne de ne acute afa na asha ase obi so de sha ase anasa aye na che bonu me ka say chronic de an twika sam ye say we de krankro no soba semensa ye nhwemu ne ehu sa na eno na buan okay we na yo no eduro we ne wo say ye de sha ase ye de maw afa so therapy we na wo say ye because your therapies bebre wo ya so ye ho obi a obeba na bia ne sisi achia anaso wanya stroke uba ye nhwehwemu ne ehu se ebia wo de ne nam diabetes na bae enti wo se ye kohwe diabetes no ho asem ka ne ye kwa kohwe diabetes no kwan be ne emfa so a diabetes na beba form a enti min sam froma so na metriti ni padua no obi so de nam pressure so enti pressure no kwan be ne be fa so eno ne dwumadi asemensi edi afen so ye wi a ye nwie ye se nipa no wanya stroke ne sisi achia obi kra ne nan ne to ase na twetwe no sciatica ne wono so kwan be ne wo se ye de ne fa so ya yes assessment we nyina ye twa scan ahodo nyina bibia wie no afa ewia na afa reflex na bam reflex no ne se e ye wo nan ne wo nsam ho no e ne ye kwa miemia enti se wo ba bi na achia ebi a osisi na achia na wo nan na ye oja wo nan mu ne ye kwa akohwe ho ne miemia obi anya hepatitis B e ye brebuo mu hawo liver inflammation enti onam ho na ne yakwa akohwe ba bia brebo no wo no ne yakwa akodi hodwuma enti bon se sisi a ye ma waduro ka ho asisi a because ye nim kofo bebre o ma ba ya so e ho o ma kwakwa viral load na wo so no ha 3 weeks pepepe o bon so be san ba be check bio no na bibia da form team eno ne ye che o se semensese ye ba se ye ba beboa obi a yade bia nkofo atudi se ye kwankro no semens na wo so de ba afei uyi sa stroke num ne ahoya num ne ade obi ha ontimi na obi ha sabi onanti dru ha ne hakwa no ote so saafo no na ya ne de omkoso na bag num no okay aha hono so ne therapy no obi won so asabi pampan de pampan kra won tibi wo ho nti pampan wo nanti kakra nu abra ye wa aromatherapy nso ho enka ne se ne esi epunu aduro aha ne ateten haban ne de ya noa na ye de ntuma kuri ho we de ye de essential oils ahodo bi ene niema bebre ne keka bom bi kura ye flower ne ye de boa ma wotimi yan heli wo se sisia na nipa no de ye no na ekọ obu house mintimi na wanya insomnia obeya na ne ma uba ye be yo aromatherapy ni bi wo so kọ ya na wada obi kura timi ba ne aye no reflex no otimi da ho ha be 3 hours na oda so da ho wa bra nipa no ntimi na o enti we na che odwumadi Asem Mpe clinic edi
woyɛ no to nkyɛn a ɛnam nsa yade ahodoɔ no sɛ wowɔ gonorrhea syphilis chlamydia genital warts saa yarewa wo da bia ka ho asɛm sɛ ne nsɛnkyerɛnne no ɛsesɛ nti sɛ woanyɛ ahwɛ yi a wode adufo ebi a yɛfunu yade aduro na de kɔ akɔsa ebi a obi a ɔse ne baabi abu ɛmoa nti sɛmɛnsese sɛ gonorrhea na ayɛ wo syphilis na ayɛ wo chlamydia na ayɛ wo a yɛbɛkyɛke ne nyinaa ne yɛhu na afei yɛhu aduro a wɔse yɛde ma wo anaa therapy a wɔse yɛde hyɛ aseɛ ma wo na sɛ biribiara deda din sɛ wowɔ saa ɔhaw bi ebi a HIV hepatitis B a anaasɛ C a sɛmɛnse bra ne ɛnyɛ viral load ne ma wo yɛyɛ viral ne yɛhu mmoa ne dodoɔ ɛwɔ nipadua no mu na afei yɛhyɛ aseɛ de wato nnuro ne therapies ahodoɔ no so nti wobɔ sɛ nkakra ne yɛasa mo akyɛke bi wobɔ sɛ saa nneɛma no nyinaa ɛkɔ fam koraa nyame adom wobɔ sɛ ɛfiri mogyam koraa ne nyinaa yɛ sɛmɛnse ba clinic Kumasi asɔkɔrɛ mampɔn your number is 0240 61 61 60 60 61 61 0240 61 61 60 60 61 61 after 0530 123 996 0530 123 996 yadeɛ bia yɛ obia number was ofre any numbers am dia ma we ebia na wo akiri uni wo ama no ne uni Ghana ha kra anase Ghana ha na wo ne bia tamale anase wo hwe case ka wo de beba afa wo ba test ahodo e be ye oni nnura wo beto no ahwa wo ntimi wo se enso se de me hu nam ya me no me pesa mo hwe me semens se ye de abrochire aba be si Ghana ha okay de tene se ye de remote health care de aba sa remote health care no wo ama no ne anase wo akiri untimi ma semens say wo frɛ anasa wo send an audio e wo numbers mienu ya mbo yesu a baby a wo bia ye ne hospitals ahodo afei ye ne labs laboratory ahodo e na aka bom a ye di sa adwuma we ye be mo akwa test sa test no wo a wo koye na nya wo nsɛm na eba ye ne ne omudi nkomo nti ye nsɛm e na test ne beba afei ye ne wo be ye be frɛ ne no akasa te sɛ de ɔte anim pepepepepe ye diagnosis no e wo phone so ye de abrotra bagana baby a wo bia duro na ye wo sɛ ye de ma no ye de duro no beto a baby a wo ya ye bia ye nim owura bia ye wo ne audio wo ye phone so emre bia be abɛbɔ wa ha na ne de no na hepatitis B na ɔka ne maame na wo Ghana ha da bia ɔtɔ nnuro ne ade bre na ɔte bibia ɔse oh maame kɔ honom na me ɔmo nkasa na ɔmo nya yi na ye man ye viral load no e no omo send my e na ye di nnuro no send no ono de no kra de 2 weeks o say first time ono maduro no na afi do hu se no ho ye no basa na say ankofu aduro de menum biem na oja 2 or 3 days ti so o ha na bibia so on san kofa aduro ne nom enti ono me o say first no ntimi ni di afi do hu se ofum aduane te se no bratono afi na no ntimi na nyina afi wa sha ase da na o say nkofie duro ya na nti onum aduro ni wie no e na o se ohwe se sa tibia na owo mu no obesan kom bie ma otena ho 1 month ansa no send audio na bre ono ananum to se otena o se me tena ho 1 month se me hwe se ade na afi da free me hu nyina me hwe se besan ba bie ma one time pe o enye se o san to aso kra je aduro ba oye no se no e wo se me je aduro no bi na afi da se bi wo kra ensan free ho kra anko adanse a nkofo di no wonso bra na be di adanse o semense ba clinic aso na bibia anko ye ma ni nyina nso be fa ye numbers no afre no fo so be ma ye sorry so no na edura onyankopon nam semense so di aba abonte gangan eduro no na ni de semense vital herbal mixture and capsules said do na nemra na di agan no doctor so nya need your kokon a so nya true sa pepepe if possible crap a bomb kan enya sem ke so kra eduma no na agan timi die pepe hwe bema bia wo hwe me nne ana wo tie me nne ne yira ye se ni nua ba da bia oda ne nchen no anso mo da ho sa o se me de se a ma emre se won ze nipa de wo nyina ye se ahwede na se Paul bem me pa cho nya sa na tie hwe e wo se wunya dupa na timi siesie nipadua no na edura betima boa as bema ma wo timi gina wo na so wo ye bema mu wo gina brane Semen's Vital Herbal Mixture and Capsules. And I'm running their gang. Now you can't you be tea and a guy now where they say memedru to your bar where you need. And no nana de any bemuno.
nana se mesra mo kwa mo nka se jiutu every say me nana no me manom me nom ya me yire so anum bi ama na aboa no hwe uyo ba sabi da bia wase awo rese uba oba kro na ede ti de unti bi da wa bra ne be me hiem me pacho low libido ene wa femu a me pacho tumika koto aduro ni bi mra be ma na ne be ma ye mre onu mama ne be ma nu aye den be ma osi o kopunu na ni afa sisi anu ajem no da ya no wo ne nan nenso onu maduro na ne ho aye den de otimi koche no onu mama ne ho aye den no so oba no nunum bi na mwo na wosu ye oba mu efise oba na so abu asia na se mu nyina ni je na wie peye afa so wo usisi na ye oya usisi ne de da bia ye kan ne aka cho se eho no ye de ntiato ato ho efise edro we ade award best waste paint product of the year Simba Africa award ye nimadukro na ye kan asem no so usisi no enye bia dompe bi na mu abu wanya accident na dompe mu abu aye no de surgery asem e wo se do konfa no chikoye surgery se eyanyarewa ahodo e bi gonorrhea syphilis ana ulcer typhoid na de usisi ade na ba ana asem nkofo ya omo de da bia omo kukuru na omo soa Tambra gang for no me promise them say omo na de omo titiri man no okay aye wala tu wala safo no omo an esiesi o man bia wo se kwan bi tutu we ko no bi ye kwan ni ye otutu anwea no de safo no oya ma ni sisi ya ne ya me pa cho tumika koto aduro ni bi onso adwuma wo ye na entenase adwuma enyina ho gina ho che kayo yo fo omo so na omo koba pa fo yi enti ama omo sisi omo ya me pa cho tumika koto aduro ni bi na se so to a enti ato da ho to a wo se osisi na ko e wo se continue se ye de nti ato ho no na wo ye be ma na pese onum bi na utimi gina brane pa cho hwese o prostate enisoro afensu sugar enisoro na infection bi eno empo sa na ma no wo ho a frey ne ma wo nuro mfa nka gan no ho ebi a wo make se wo be ma kra e fon frey be ma oduro de aka gan no ho no anonom na aboa ma otimi gina brane na wo be ma nso emu edukama se de be ya nso ani betimi age afensiatica oto ase na twetwe nkoto aduro ni bi nom wa usu beja na moja wom unsu tobi nom oto anu afre number no 0240 61 60 61 0240 61 60 afi 0205 57 35 55 0205 57 35 55 wait my friend 0530 123 996 Fosu Bema okay Dr. Nyamishirao de wo aso no na watie ye honhom ka kira asafo no e ma yade enye ummoso na kira kon akokase bayifo debi ye bibia na ye bayi ti ye cosmetics ba clinic na ye kutu ye yade ase sa yo bamu a ebeboa papa enya asem ketwa cement wo asoko mampon one asoko mampon rua bank no ena edi enhwe nimu enya asem ketwa kora enya asem kasia pa wo manimo enya asem ma me na ozi frozen but mami akua sanu wate kafra se ajapade ne de na ne be ma ne wo but I dan no na Only what a dino kwa. But a dino free wa container na say way. But container na train no. A basa no ye come papa ko kan wasam no. Ben 4 days now for no free. And no de sometimes na nkra ni sika manti wo de bosu mi ni sika on farm my no. E ba na o cas container no je mu e de mami ti me ko fa besi. Me papa efie ono. Na a dino de also amount. Edan na ofo no e ka se omo mami bi na dom de mami no omo de be man de ama han disenfie ne tia na mafa sa dan na ofo no abra musi dan no na omo ofo no wo ho na se mpokura no asase no den asase no motoye se ya dwene da chon se ene ye ma no da chi be nya be bia tena na mde koto asase no wasotwen Eba chen no plot ni da do me abra hoda da eno ton and ma e de koton asotwe plot ni okay na chese mo ware ye ewie ansan na mo koton plot wi e de akosi dan no e ho asem wo ho ate kan wakoma to yem na mame musa we
Wode san koma wo mo na che no o mo anwoma dwen so mbusum wo. But obia ma ameka bibia obia anya hye. Obia no anse de kwai na chiredi. Okay. Me nua ko na one na yire nya problem na. Me yire se pese usumi na me kona me firi usoko. To abutu ho sa wo se me wo. Ode nya kupo. Ama fu dimpo. So pese usumi no. But when anim so se me wo. Yeah, so one for be anya se di organa. Okay, so far no dia na apese ye ma wo. E pa to de me pese mo yama me pa ne se every sabren e ba na enkra ne ntene om papa nka biem. Omo edi di sika nso ma o ye omo school shem so mbe yare mbe shata de mu bie ne wono ma yete omo nka ko busa papa ne se ne ba na eni hanum se esna ne ba no wa ha chi no o sa ko Dubai ho e ko di 6 months eye June yimu April ni mu ena me hu sa waba maintain oja nkoda na hwe na di sei last year no August ni mu no ena free okba omontene nka na omunni ni sikansu bi okoka kire ne maame ne papa no mka sei omoga kire me say the entire scan my Ghana card ena omo papa ne ye na mo ye no kona bra ntina ema ni sika no yensan kan na yensa beka ba zana na otwena mu na boy no free Ghana ekrako etimete se wa free efie on asocho no man pe chile anko mo na asubim etimi yimani ba oba enso a on friend kramate se waba de ntema no se waba ne se me fa me di obi phone se on fresh number we mama. Okay. Hello. Panipa empom boko de. Me anda man ho ya pa ra ta na se. Dia ka ni woni Oforisuo Aboagye na twetwe komo wo Sompa TV. Maame akua o de no na hunu sesei. Me pa cho ra jo ile no kono Sompa. Hello. Hello me pa cho me sonka. Menese maame akua o de no na o ye me yire. Na me ba se ni die. But me sa ko mo bisa for so on wa ibi. Na wona aka se won ware no ana so oba na so won ware wo. Me pa cho na me ni ya me ba na o de me sa ko so on wa ibi. Na woni ha na o de won san akwa. Me pa cho according to maame akua say o se onno na asofo na hye o kete se ware no eno ya mpa anu yi ne say. Me pa cho maame akua ka shem say ono tunum into no pesofo awale into nyame me type na no pe ansa na me so make asa so much wabu na mamoja atu no pen e pa cho ensita oboa o mo no mamoja ntu no da moja ntu no da oboa na wabu no pen e pa cho adekora ma me de me saka na ye me kwa me fu an fire me ne ware ye before ansa na wo be sa no ma ko fie no meaning the password one phone so that but with me na time phone eyi obi number so free pano and ma me bufu ya ma me saka me sanka me fa me sanka that because no na me ne no me so le phone that meaning the password so that kind of crap na wa bunu ni pampan wa bra ukotena ka mu twen si fom bo no and na me can say number no you free phone so free no and na me ko share no station and ka so me mafia or so ma because of the why you and a man is fire. Only now was saying, that's me. What doubt to no send Cordano and your ba, and I send Cordano in your back. Now then, I won't be any yes, a bear, Busumin Sieni, and Cordano, or more be any day, or Monta de share, or Monpap when you know, fee. If I saw any idiom Casaka, on one say and Carnation, between my normal crab, some years, Busumi no or me, and ono dia dancing ba me call back me ko nya ko nshaka ama na effect ni nti ma kusa enko ana mama sa ba no wa me be twiti mo nta ma nkwa no musika sem no akofo ma kan se dia me yi me nya na se bo apai wona na tena ye wa ye container bi ama no ana se wa bi adwuma ama no pen
But to my container, man, they say container no crowd, but the fat at the co. You know what's in the was in maybe container no o de for say kobo ho se mo ton achiska no oyampa. Me pa cho container na sem no. Me na me ha enti be pa me call say me kwa kohwe situation because we no o free hako. Enti me kwa na nipa na o hwe me pa za like sister dia na o nchen wa na me nim se oye e kakra na me ko pusa no so o mo pa say in container some say they say container mo say me family dia me kwa pusa. Sana say dia the best option is select na is can me the man no say me do na mai am be for say for to me for say for no say ya we did my tem brum me man kan wa say dia ti ko me say o no ko container and ko see baby na the container ma on to me kan na say me broken the number and say o frame e dia po me say no ba me no wa nkra mi na sa wa ye ya kra ba let's say me no nkra won tem law say na wo brum me ya what do you expect me say me for ko na say dia ni me see me man only say the me man see me man ti bone o frame ya o do me ana really be awesome ana say to 80 we so person to sound some no e dia say o do me ma ko ya ko ise ma ba kana ya o dia kana say information kra it one kasa na on efri say ujan kola no sika ma uja o mo hwe na di say eta so be ana so be bari an san so be eji ni asigi na ya udi dinum zuo na te say wo ba yi nya adwuma nkoda na be da didi eta chon kale ki message na yi me ni sa nation wanda me kasa kan yakko kunche me ne say say ya wo didi nom o ba yi nya adwuma nkoda no be da didi eta recently me chipa e pa Ghana me maniska amand command 500 Afriba ko no akoma 500 tebeso ana me kacho say ana me kacho me ko nya kunche ya bizanga me man mo 3 months 2 months na da kusano Panipa baby ahwehwe yaso kakra Ghana for ni wiasema nyina edi Yaw Osei Aboagye messages e ba no awre ho pa se obey waye ne ho ade anye sa kwan afa so ye ne ho ade de ye mpem enkowuram pi waye ne ho ade na da na obi di nkomo wo telephone so ka kire se oye house help medie me pacho before I found a mechanism, you say, on whom you may can say, why now would date no, which me want to chain me, Mumusan and Bois. Was it Bama or day? Bama would date no, which me want to chain me. Well, one say, on any that chain me, Mumusan and Bois. Only that Quabeso. Oh, no, so I'm not some catching no say, Bama or no date no, which no some Bois on cat. Satam wa assembly si say uso ye made no na ware no ana say ntawantawa ba montem because me say me no say ntawantawa dia ma ntem me ti say o pese wo kan asem to oba ne so ana say wo kan asem say time wa wo wade no na wo mpna ono na catch me o ono na catch me say ono guy no o date no with me one time me busa no asem we de edimu a awasi I was me tonka. Okay, I 2019. The buyer is that one more trouble than move. Okay, me say, would you call the market me say, boy, now would it no one change. I was into boy in the chair me. One can't ask me that. And I say, boy in the chair me. Hey, make ya. I was in the nipa, would you be an ubicha? Once our castle was a middle. Na me baby, me did not do me, na I may just so recording no. Nipa best says one hour. Wanum kasa me sending nyina ma nipa be de wo na de wo kan ze nipa nim na wo defend wo ze na wa pa defend wo empanifo ni ma ho me nipa oba so nyankopon wo nim utim adwene eno nim suma tim adwene ti kan de wo kan no ba nipa betimi buaten ba de onim okali akoma nkasa hwe no nyankopon ti wo de kan de wo kan no why o de mi nim say ye jawa o be kan won send de mi nim kasa o de wo nim nya sanction so be ware so fu bi yampa na ukra wo pesofo awade pato no nenka sai ni se me o mi so atwa se an pa na mi ya no se o mi su na etwa se me wale sofo na opoba na ni ati o so opoba na ni ati o timi kan sem we kire o opoba na ni ati a o se be back no kra brochi akobele na oba opoba obetimi address ye di na china me no me sha palin shoot enti obi na no aka se be obeka bia ya no de chemtimi woni se me wawale ase
as would dimany or woman so fast from men can say me on me worry for so very pan abam so did I me feel send me Diana Mitsuano there was some yaka see a pan send me friend on say why we need okay akwasi Yeah. So far no Japade say na no oba yiwo If I no 2 bedrooms. 2 bedrooms Me ba try. 2 Me ba try 2 bedrooms. What for hen? As a true. Da be na ade ne de be ma no ana se da be na ye mefa nye ko ne fa ne de ma no. Eno ya ka wansem that adama one ne papa mo ne e busha fa ko na busha fa mo ka se e dan ba ko no e ne dia na ye obi me de dan ba ko na ma nipa na han. Nti nyame ya de nipa ni free e dan mo a bia obeta rent na na me de dan ma na han dia ne fa ma nkra no mo fa nto e dia na ma me tia ke. Wana de ma na hai. On one of the panel brain and I'm doing a danamana. Enti Odema hand scan ko di ho aho. Scan me the mama. Mami what scan ma? And I'm into me by my mom can scatter. What they talk money, what is kind of a same same. And I'm not going to talk money to na se bia se otu din se edanya media ma hai no. Enam de hu sika ma wo. Ana se me de betete na me de chop money. Enti me ba wo. Empanifo o motena asem no so me da o masekwa bi so. Se o mo chema o se 2 bedrooms no. Edi sesia no da no de otim no o de ma no mfie sei boso me sei. Mfie mienu. Se watena mu sei. Na fa watena mu ahwe. Ni sika ma no na da no mo nche ne kama. Edan de say aka wasem that I say. Menese utie me. Me too. Edan no de samo ya warefo mo na mo ko mo kwan. What ma say? Ano ti e wasam cheda no mutu na obi afa no de futie. Me pa so eno de me problem bia o. Eno ti se mo be che no na kwan e wo ho. Sa na kwan na yen ya bam se mediators ni e kwan e be fa so be cheda no na mu nkrata se mina ya afiri ho. Wo ti ase sa. Be ba se ta me pie me mafia. O tie me. O tie se de Ghana mara no si e che Japade. Sabre ya oba ne be mate ase no tie me yie pa. Mo na mo akwa mo kwai. Tie se ye be che Japade no na wafa wo fa. Na oba na fa ne fa. Na dachi yankwa ma bi no wo chefa no ma bam eye tie. Sa wate ase de a e ma ye ntwe no tan because ye no ye betwe ama na te a ye benya good solution. Eba so me de mini problem dia so say eno no pa mini problem dia I'm sure. Ebi eno so nya sante. Ya no so nya sante kasa. Se o say eno no pa. Because eno enti no buy ye. And eno enti na agenda no. Nti me de mini problem dia I'm sure as I did it. O say eno enti no buy ye. Na eno enti no buy oba me no tia me no oba me wa control. Is that one sound no mako. So wali biem una na wo say me ana me do ba be na what mean sa ko ma busa ko do me do ba be me do ba be dem de say what according to Makua yi wo say onya wo size anu ti me pacho o say me say akora no me pesa me bo akompi utie Yankopon ya adoma wo kina me tweme nsa afrewo brane entrance yen kanso wi asem empanifo motena asem no so de namo no mutuo dia ka ne kwa so ba bi o na me ya ka asem na manasi amanti asay adwuma ba me ni ma de konti a wasade aba no eno de enam dodo onsen kwan utie enam dodo ensen kwan na ewo sen koda no suku fishie enkoda no tade hyem ene nkoda na aduane ene se be chedan no na wasum no ti eba chonyo ni ja enyem na mi ja no ni ja mi peso ni sum ebeduru ho no acho ko be okay ya beda na se wankwa bi so wonte ase kakra e o tententu omna samwa ofosho be ma yan church for ni arefo mo hwe na megidi se omo fi omo hwe na omo tie no so no ensam sho mo bo kakra ya be fa kwanya we so enche ma Mrs. Sarakuba bibi wo bia on granny
nra otochinkafa mamidi charcoal baby obi amichia enu charcoal ba mame uba na mo ka sa platform we so eni agro wo so serious because any dey bi an enim ni eye papa e be ka twenye papa se onsem odi be bum so tiaje onse ye terms no se tintintu ni yetimi kosoro bafo no otimi tu kosoro oba no asaja no sa pan no ye ne nam nsensemu ye sa timi sifom ntu ba na wo kasa na sa kasa wo sre a ya na ehame because be man wa kasa opeso defending no na so twen ma be bia obi amechia because a group bi ayo friends of amakom oka ho bi o guest okay ntina na so twen ma just as susu na na sa the dino I show nti na they make winim nti no so nkire se be yinim nti na na buntanchia na mu da bidi wo ene ye beka e wo sa asem ntina na be bia obi ano mechia ofoso nipa fantu no ho fo kakra mami musa question ba o kasa im with wadaromo on kasa wo se be ma no etu kon oba e wo se bibie punu mami hwe no o pese o kire se o be ma bi hye wa na o no pese o kire se mi na mi nim de na o pa che bi se o na o penyina so bi e de agina mami pacho be ma wo na bi o ntampo na mi fa me manda o na break you virgin be men because sunsun wi asensa na madwen e kirem se na o ye virgin me boa to ne bi on tampono enti tamo no ko sina ni mu no hu moja ena wo san ka bibi che o se wo ka kire ne se be ma na ne tenen na 7 preduasa no oboja e chen no ofo so drum mebi wanya bibi am wasia enya mo no krono abawe ote a wo kasa na ye hwe nipa nim na enso drum mebi a ye de asuti ne de ani fam na ye besere ye maamenom ene ye nananom awade a sebi ye nkomu a ye ware de ma mumien stop sa ne ya pen so no sa no mani ni ho first na sa no mani ho ba ya pen so no mumien hwe ni abrantie wakasa bebre nyana ne kasa no me ana du me bia me transia ene chene family de ma chene ana me mpe sa word ne me mpe ene sumi bo be ma bi oba bi se meje ne 20 billion meje 2 billion usu kro ne te hu se wakan 5 million krada ti ya me mpe na mutie sa asem oyi se wo fa oba ne so na yakaya de odun sa bebre wo eno nche se bi won tran mutie sa asem oyi wo fa oba na wo ye na yakaya de a wodun sa bebre wo awale fa nko heaven abrati kasa se na mini ona ode mensa koye na die pa wo ye oba on de what maka ye wo no ma bebre ho no mo a nipa bi ka ne kure oba no se bro won sem kure ofo so amusa nka wo ne nkuro bom ko nka da ye ju obi ade ye ni yo ni enye nse no owo kwa bi so e de asem na asie Dubai nye Dubai na akoba ene sese a wo ka sese a wo so yale na oni ne duabo he ma men ka sem chew ka wutrim ade a wo de aye obai a wo ko bie ne ntampono na de wo ka nsem a ya kire no wo bai wa mu duakra na oka obai ka sa wo ka wo se nyankopon bedi ntem asente asem a wo ka no kan yie kwa de ehuwom ne se ababa wo say fine o no kura no a obaso o tan se oba wafo etu de ko ware ba ko beka ho tinanim gu ase ni fire hey na me anya bibisa na se yenwanum bi omutie samro ba ma bi bon sa ye minya oba se bi no aka bi a kire me oba ma bi ne yire jatana o ya chenare nanso ote ho wedi ono ama akwanya ede ba biem abrantie no anya ne pe onima wade ye oba ma bebe wo munam wiase a ma men ka sa asem oyi oba ma bi ntimi ni oba ntana dem within by 1 year krana 2 months ko wontimi utie ne nkasa emu a ne mfi suswa wa wadem aya ba afo so bi ene dan oba di ne ma no ene no mo peso oba ye so oba no onya ontimi nya sa e wo kwa bi so oba yi ntimi nya sa
enu ti wo kan won timi nya sansa na tie dia enam ni nipa bi bedi nkomo na dia tie nie ya wofo no ba ma ya wofo no mfuso bebi aba ya ni asante ha edwabo abutu no udwabo a odan yam oho a ubutu no ti asem wo ye ebra nsa ne ko ye amoje ye no ye obabi wo kura na mo beje kura na ye kokwa ho kakra mo fa nko na akire ade ba kabo maje mo so na mo be hire obayi o na mo je obayi obi ade na obayi to sebe o obafo abrante no onson sebe awade obatuma awade oye masoha fo mama ni bi ontimi oba no kro ne kasa kwa maame jai oba bi obama na kwambia ne nyaduabo ontimi onya macho so oba ware e wo kwan bi so e de asema 2 bedrooms e de ade Dubai ukwa wa san aba ana wo san kiso oba so no duabo na de wo yi oba wa mo dua kwa so obenya infect e wa brabom okay wo fosuo we de abona hawa sabian sane bom edan no kwa say 2 bedrooms meboa 4 ana meboa musu say 2 1 awa ye we de asem ni tie awade no kwa mbo de me kwa de me nko awade we oba we yakobọ kwa na adom no ba ma otimba twu free kam abobo wa bonte namrem wo fosu enamrem abrasa be sabu ko gato omu asabe omu twinwi obu ho asabe ne girlfriend on ne twinwi ho ko hwedo omudi onfa ne zanka ne da na wa wo so akosuku atutu kwa ko Dubai we de watutu kwa Dubai ye de say ya ne tie nko Dubai o no abeso ba say wo ba fa me phone now the wooden phone no so ke kan sam say wo ye me house help no what the onya no ba so hunye o wo ye ko na akotwa na zani ye nkodi do so sheda o de ko sen komo sana wa hu sa de no so amfa ni ade amfa mu a edu a o kan say wodo ye nkodi do odo no mu ba den pa da de no ena oba ne teye ena no akotwa ntro say ni business e ye odo mu tu kwan ena obey bogu enti se ne tie bia no be ma no e ma no wo mu ni obey ense da okay masa adu tama ovosu be ma no omra fom te se de waba no be ma no kura de wa nyi mami da sasika no so akwaje no de ma no na nkora no hwe wo mu na won sum obey wa som no wa waste the time wa bia ne ntampono wa ya virgin wa bia ne ntampono we na tie rubber tie rubber ovosu wa shabida dia ya ana haya kwa ho wo sesei ntampono tie rubber sesei seka wa toka ye tie rubber ko wanya wa asem adi kwaku wo ye so eno ma bi won ma nipa bi yom ye bo mema din dodo ade we simple afọ ba se wo fi se aduru ba bi de wo peso wo ye wonya ma ni ade a better baby a chechira bo ano fani ko na buso de wo mu ne naka na bro ne sa no ma ya ka de afa na da wo se ne de wo ye bi enkoye nti obai oboa won sesa ne life no obai wo wa chopa bi opompa na chaw na wo fo no so ntu o mu ba be ma ne fo no munya sa no ma na ye se bi be ma na bi okoba nti men kana sem pa kwasi powder nti ye de fitias nkola blem sa pa kwasi powder no de okay kwa kuma you afrim pa kwasi powder wodofo yan hwe BBC adwuma ho aye den wo Ghana ha si e kan adwuma pa adwuma ho den ti sa akonya bi ba sa ye bie kwan bi si ye fa adwuma ne watie ne yi na kina watu ho anamo ebeboa okwa bi so fi so man adwuma ho den sabri amene wo ka sa de ye kwa adwen kwanta na catering services bi e wo Stay Bright Catering Services na asem wo kan nyina ne se wo bie ne nwoma mu o miemia ne nkire wam eno ti wo pe ema so no ho fe nya ho fe kora no a obidu hu ni waduane ho na wo ne o ma ya adwuma we di animu ya nti ebobo number na nwumire no obetumi adi hu dwuma ebeboa pa orofo sabre no de wani gye ho pa de a ye catering services ye aduane ene omoton ene okwa na mbo hu hyehye no na so makatua no ye kama papa osu benya bia dia men choba de oye na so wanya sika kwantu widiem obotomu a already de catering services no Stay Bright say o ma already emmo yemfa mai na yemfre wo mo na kina yenkopa adwuma enyo 0249 431 845
0249 431 845. Adre kwanta ya kuro from Adre kwanta. Stay bright catering services. Stay bright catering services. Ono ena sabri wopo manfo eni wo mu aye adwuma e man kwan wopo mu enye mema. Prophetess Abigail Asantua wonimde ohu ade. Na ye ma me say nyame de ache ne kwa enti ono so de beche kwa. Na prophetess say adwuma sem awade sem sika sem na ato ape odofo yade ate aguso unhu de onyo ho awade sem na ebisi basa na wakontu seminar no prophetess Abigail Asantua se emfa medano na Yakopon ache na dom ache de odi ama ne kwade ono so de beche kwa omafo dodo no afre a omo se counseling wo gese wo se da bi de brei na se de ho beto wo no na de Yakopon e de soma no no awiem die o sokoba ampa yo new site ho na prophetess Abigail Asantua edini djuma rofo yenkwai na yemfa yensem enkoda ye mame na anu yie no ebefiri ho na aba 0243 263 899 0243 263 899 prophetess Abigail Asantua na se me kanchro sa bra na enkonua bi eda so nyina no won papai emfama abrewatia Ofoso bema medasi na mamencha Krista bi na mano happy birthday radenko soa enshirana na onye na dom emfa emayen. Ofoso bema over Genesis 2:24 na Onyankopon hihya awade e de free ho ewo edi tromo na wo hwa wo say marriage no is between two matured people a one mate won ho ase say wo betena sa wafo. And if you are not mature, do not venture into that institution called marriage. Se wa adwinimu ene wankasa waboso mu no se wunyini ye na se wa adwinimu mie ye no aye ma me se ba papa se ba dada bi fo ba de ne ma me be kana jonjonjon wodi so a yesi yemfa ni die ene obuo emfama ye na ene ye jana so se tamo kama you the man no be free wo maame anasa papa wa wo fo nchen na do ho akwakofa mo ba no na mumienu ma ya wa afo mo ye baako enti se me hu se wo din se hunu bi e wo fo so na sa me kwafa afo what is wrong with that ya we wanya kwadu a kwadu fu we ya wo bo no we na ne senti ya mo ye nsemfa mo anasa sen of also be ma it's quite time I be hu sa ware no eye institution e wo senke yesuku na ye kokoso ya ade wom enti na panyi se ne kwa ware ye kukura so wa eden enye selfo na kwa akotesti wa wo se de nya ntunkuma ye nsa na odi nte no me sa prato agu se wonti mi spere a mentwere eti me catch a brand and your friend is saying ye kanyina ne din kura nso ma your friend is saying Philip of also be ma me catch and say wo tie na na won onko no nyini ye na sesu ne ban me ma me be mu nsem ni sense no me wade a me nya me ma me na betu me fo wade na se kwa bi so wo wade a wanyini it is sometimes kwan sa futuo na de ma wade ase no bia me ma me wade ase na de wo hu experience okonya ye no wo ka che me bia me de be quite different and na say bia vast different from ono ne de na wo ko mu no se wunyini na no kuru ba ya ebetena de ya wo ma me fie ye na betimi asai wo fie it is a minimum kuru Philip ana abetena na sababa wa na yi na akwie woni ni kunu kwotena ye no wo bi ni mo bu fie o se de ne emasitie eti ni maame abrante de maame fie no wanti mi fa ho ne metoto wo mu fie ho eti e ka chance wonyini wa adwen mu na wonyini wonyansa mu no wonyini te se bema na won sigina papa se bema na se wonyina nka se bu wo maame no mo animutia na so e ba wan ka se wo de mu nsam de a enya wo maame ehwa na say me maame say ena ne Ghana card minus sika no so no wo kwa send enti no woni bank account anasa without Ghana card no timi fa man adamfo bi enkwa ya man anasa sen ya we wode kwa sha dum ni adan no wonya be me wo se wo wade sesei eti wo ba ya wo kwa tra ne nchen sesei ado me ma ne due because on so wade now for so be ma biam me ka kire Philip say o ma nani na ho na meme yabu asiam meme mplatwe mokolapo no me se be ma wo tena won sa wo so meme ya che watum ababa wa yamfon so kese se wo tena wa na wale ba ko e kan wan de wate asa ababa ni nyina mu se won fa buo ni die mfa ma wo tena ase cheye
Edienti no oba betina wa say bema wa mo wan fa anya ponche bag na wo bo wo do I do mat no tete wanim wonya me size wonya me type yenye compatible wo se ne ma ekoso no yankasa ne yen click te say de wo kan yenye compatible what wo wo ye dey wo ba say wa de enfa nkwa heavy otonyo mu aso dem and so what and so bloody what awade enfa nkwa heavy nya na yakopon be gina so abu yate wo se wa anwale die na din se hunu wa awade ase yakopon be fa so ebu ate kwa bi so de but wo hwe ye se won sanifa ana benkum ha wo twato twene ebe ye de ma so do nsasini ebe ko osoro ahima mu dansa wo de ensa mienu nyana se woni ba ko ha wa tutu twene eti watena watch about the same yesi achia emu ye desna bebuo nyina de se wantena wa ma bema ya wadi bema fere minim ni fia wadi se wotena wo ba o sa wo ba so wo public na wo twena se na wo bono oba wo teche na wo bono mamoja to no na ni nyina se asem bi ni adanse atwa bi ya adanse what to Dubai ho e na wo text me message me ba no no wa yi uni ma firi wo na mitimi tiri so etima pampa so atwa me gimi ni anase me twa message eti fira wa firi won yan kan kya ne se awade asa me ne me kuna na ye bo awade se wo ye ma ya kan ka da sa me mpa mitimi firi mu that it doesn't mean say e ma won so me eti suma sika no ope kwa bi so aka me ya kan bi ama na wo mla biem no onya se wono na gya me nta wona ense hunu se so no e won ne so me wan ga cha sa mamla ne sa na eka na me ka kya ne sa ma ne ai ma hunu so no ye mfa dutuka sa wo ko tewa me de so bi san say wo didi no munsuo na wo bat wo 2 3 so no pampa so say wa year near 500 me sister Fabio che buy 500 wani hu ohu what on wa say eti wo ba pani ya kan sem papa bia wo mla ne kanya sasem wo fi ase no na nyansafo na ti ase no no onya sase hunu na wote wo na wo die no na dan no so ka say ye me madia no wo hia baba wo na o ma no o mu ni benkum na so o mu ni nifa eti se wudi mu amamla ne se yen kancha wo se eda na ye 250 wo fa ba akọ no so fa ba akọ na onkura no kura so sa ba be di wudi anim eti se woni mu a wonya sansam na wo ka wo no bi di mu obi kire bia no onim se de amla ne se tie eti ya fese nya me ya dum ochena ye be hwede ni mo power mla power ma ye hwede nim this week we say by the end of this week ya ntene kan next week obeti enka ye tie se ko ma me fa nkwa akire there is sanka wozo be ma brad nyankopon hiro ni pa bia wotie na onye obi akese na yebechi adofo nyina da bia da mo se adaje na omuhwe edumadie na yakase brad nhira o se omutimitu anamompa ese fatasa wozo di nka medikin akase ababa ni okunu omunyina omunuru se yaware nimdie ni nyanse de ware no omunya bizese na wasongo omutu omwansa no makura aware bato mako na aba eba ne sa ya yemuza se na ano den abrante ni ngura se sama wa ya memekra dwa no se bema won hwe ne ba me de oyesa wagimi mami o me no to na mhunu se wa wo de ba wiase on hwa abofra no a wo ye de memu because una ade bia ba wiase awrade asemuka wo se ba beni ya awrade ajapade na yafunu aba ya akatua nti osoro kura won no wa wonche wo ba nti se wonsa ka bia wo se wutumi ebu atan se o make sure se ubetu anamo a ese fata won nkora ho na awrade nhira tima ba wo so eno ene ye problem amedi be ma no ho ya wo ho ese nya no a brem ni bebere me de be ma baba ye oti anim obozo to da bi asem ba ye nto ye bontena se ye nhwe mfira chiri ni ye hunu se de asem tie o kasa wo se ye sofo na ka kire nse won hwehwe ma ni bi no won ware which is na ma dozo idina sensem a wo keka nyina wo mpew wo se wonya oba se made no wa hunu ma o mun se made ayede na ojuzu wo disamra wo choose no na sa word ne wo he enti ono na choose se wo ye na kono ba opeso no bo bra na ojuzu wo ayede na ne de obedi watam wo ye den nkomo be na koso de na si ye nyina ye ni hobi ena wonkwan no apie kan wo de ndisa na abeka no ma choose obi se me done pen artiska aye ne ho ade ama abusua sa aka we nyina chi na me se ka kire oba nso ye made de na oba no ye yan kanje enua ma no me se one be matia ye one word bi etimi jojo be ma ufiri so di agro ejojo no ebi na obusa akwashi sezi a ye de doje no oto no obusa akwashi se de na aka se wo se wo boy ya den osini di de se di ni de ye ndai edin ye ne den edie muza so be ma wa ye onwa de woto na ni jimi ba ye na adwena sa achani za wo nsem vada oba e wo so wa no tre sika no go ye onwa de de odi o ya akura wa jimi a wa bodam kura no ye mfa ntunzane ye ni nebuza ne sa si ye nyina tie ne atuzu oba se we na mebe
wono yire ni monyamfo etu e wa ba akwa ma kama yi na wa wote ho no ano asa ka zo se mi made dia na be koso bibi bezi dia dia etu betena ha na udi nkomo no fafiri na anu bra na nkomo nya de me ade mi kire ayo nipa asem aba no ne woni foda dan ya so na starting ball ka bibi ma ka bibi udi nkomo sa me pe wasam cheze ne wa beka nyina ye wo papa wo ya na ware ase ene ju awojo be ma ne papa nim adu ko wa mo ansere dagoro mi udi nkomo sa medikan na fe ma start edwene ho na mbese mi hunu wiye di be ma no wa ne bibi dagoro ya ansere da yan kanje ni ama no ko wale se wonya uradi se ye ja be ma fon to oni ade na me nko aware ase unkofo afon na no ma wo de ya den wa wale awie wo no ope o ma ne dozo sa de o ka ye wasara tu no no tifie ne fon no de ya den unkomodie mu wa ka kire se ukura wa ma ne kwan se go mfa bi nka ho obi a mfa bi nka ho ma ne kwan se nyame ya adum mpo no onu mpo anya bi wo fon so no de isie wa e da na akwose che go hwe e je se won gas asam ne ngire no wa kan ganye problem ma bara na wo bedu nkomodi na de from na ye de wo ne be mate wo tete ntu peso won wale bi nka no onya asumdie sa be ma na nya wo bi nso oguso ne ne kasa wa ko tresi hwe na ma na wo de ye de we nyina ba ware magu sikiri ni pan ka tira no no wo kobie mu a wo hunu na aboa maka kire mu kro madam tufo misi ba ma bia no including me ametie wo sofo wo mpra opa me modua memasu edu ware a program sa adwene nyina ato ne hunu na mo wutu na mo awo be ma na ni ate no de ne mpra sie ne yere unhunu bi dantuzu ukunu de onya ma asem be ma bia wo mpra de wase mebuo mebodua including Roman father wo mpra wase mbuo mebomdua Edimon fasa ade ne nyina gina ware so nyae na oyese na mkohunu uye oba na beso ware cha one yisa ade no gra free life mi kunu fon oye ko obi uye ubeku wani mabrabom ya di ofozu ya de nyina ato nchan a mote kama na mai mutin ne ikure ya musimo ja fufuru kra ne be ikure onya aduane manini what is sum aya ne ya chinchim sa ne na sum no kro be ma wo sei e de na be your life so free so ye na ne betena eno ne yenkopa ne pumasi bi den kana montena umpe no a watutu adwene wo sa ne man kidindi we nyina mu eni bibia de brew entimi mfa hwe mbrew yenko kanko ko be mo 100 million o be mo 200 million enne kroma wo de to de yi edi ye basira se wo kwa awale na mpratwe num ne asua sa ne akwa wagimi wo moame enkohyem makaja zia ne kwase atwem bna ye nware kwase a nti mpratwe num anya hu ze nipa ne kwase na mfa hu nkohyem konya problem na kira ba keka nsam kitingiti we nyina na kana oba num onyamfo te se de wo da wo bokoi na anu ukruti afidigasi asu no obi ahem na wo ka se o mpna bo adwuma chen me makasa we concert party we mo tena ba bi asumdie nim enti e basre wo firi mu a ye de nyame ase ne e beboa no waye no batu ko biem na akonya fufuro biem ba ne man ketingiti bi a ye mfonzo wa ha no hye ne nso na mo na kokko wanim na nya asumdie na makacha me wo fa ase be ma ne se onya nkura sesem me de nipa wagim da me ka me mpena semo nti wonti ni gimi sisu nkoma obedi nyina nka nkomo ho be ma timi tire wiase ma yiri jawo dia usuma je sei no ba de nsa akose meja nti wonhwe no ohunu nyansa no onya gimi na oyese ya me ade e boni pa fom ba akose kombedo uma ana oba na ne tie uye de ni obeka bia be yadwuma wase ma edasa de be yadwuma because ro de omu jawa wani ku omu ho no ama osika because na de ne brewo no watuma ayo omu this one nkunkura no ade na wazo otuku oma ne gosi uye na dis kan go hwan unu obi ade hwani do ma usika ndu onu hwe no mo obi nka nche na nso no wansu anyanza se wode mofra ba wiase ndi ozo hwe sa mofra no na braboko na nim de ma no ohunu se ya onko nyampa ibo bi so do obeko nye echina ma bi so no obeko no yakoda ne bibi ama no onu abrabo beko de ye ya onkura bi omu kura bibi omu de ba wiase dada na be Yesu be fa mele so na nim ni badidira wo be ti se ni pa we ya de na ma na Joseph so nhwa da abrabo beko ye okay yenim ya woba ndiniama bi wo ayantutu ni ye ne ye nyina ya kwa aware ya kwa aso ne abrabom no na ne ma akototi ama ne yatima kwa kwa enu obozo bere na tia ye bate ya kokora ma me nso ne meka bi ache me nkomo na anya me de obeye dia dance ye kama so okwo hawo wo aware nyina wo mo amane ena china bi de wa bebo amane ye se wo pese okoji aware ana mo be na mutu ye kamo nso mo ba ne nsa nkonko fere ma se ne ntena se
asumasi abeka se mi hunu ne se bi da e di airport na ode ye no nanka be na igura nka ngura sesem no se ni odize se woko eno azo no be kan de da matias ye de nse di na jiako so ngoja awale na so otimu no na mo be se wo mpie mfiri ma na mo be se mo oba ne nka awale ase okay jinya be bu aye hwe ni nyina yi na mo ane ye nyina ye nkonko na da achi bi akra ne ye ne fe o na ama ne koja ye china bibi ko trigger ketua bi afi no de bedane abayibo nyamma me kra nka na odi machi ne ye ko ya enso bi ana wusu ne yem na wo pe nti ma na omodofo no asam de na mo bi o so otu aso ba dan tu wie na ni nyina maka na wo so koja ya wa koja no wa koja na aboa ye. Okay, panifu a omotena asem no so no omche japade me ho na maniwo omo ya de kwa bi so na brante no kura no panifu so nsachi de na ebumu wan twene tan nti mra kwa so no ye beche ne ye nkrata na ye de atoso ne mmom katacho be ma ne kan na asem bi mrante hene se be ma ye tufu se hroba wagimi mento se be anwumere si ye tufu se to aduane ma abedi tompa boa shoba ni abetufu na je se wate ase no akunkun a wo ye jimfo etira me busa se wo didi a wonom ahokyere bi na abade a fine obetumi aba wire ne na so enwoma nkoyi maame tiketo hwe ni yie na so akotena Dubai na se wo abroba ma mogya atu no oba no mfa be mada ne duru ba bi ma na ni ye ne ya eno fa nuba kan no do obeka bi be ye dwuma no me be ba so saa do obekura bi e be hye saa eno nti akwasi apia no nya saa no de akwasi adu Philip se obi etie no akoka kire no a ono akora wo tie ababa we opa o mepa na chawo ne ntwatia nya wade kwa so o opo mepa na chawo ne ntwatia sanse se wabo oba ma na da mojam nenan wan to drama no na je so peso kunu ana peso ye ne deya sa moja na oba we dem no me nsem bia no ebe ye adwuma opo mepa na chawo opo ntie me opeso so onko the near future no obekọ akire o se abrante bi ofre no fosu ka asem we ma meka akoma to ye moate na hanu ade asem na ba no ye yinim de adwene ye adwuma na anwumire no hita na kamre ba ma abrante no wajenyoma bitum me awade de ya adamfo se ebegu ameme ya na me fa ho na mmom agapade no emma no ne dan no ne nyoma bi ewom no ni ache no obi ate no so no kɔ ne baabi kan akoma to yem odi abedan ye no de yebedi hu dwuma ma wate ya ne Dr. Patrick antwetwe komosimedu so Patrick natural health omobo adwuma na Patrick no onim de o se kan abaya wono nya se bi ofitia no teten habayo wasua nwoma na kobroni krum France ko sua bi aka ho nti sa Dr. wetia habay de maun no de nwoma na frafra entu yade na se atu eno ne organic etu yade ase enyu orthodox me kura broni adurukura me bla me numbie Dr. Memo akwaba panipa bibia bokode kama pa Dr. Yenti anwumire edia wo bi mama Erika das de banyanko okay so man na otwa kwa property aso Patrick natural health wo Ashton in kagiti ahono a bibi MTN4 office kese no na what so me kwan na jabunkum e kwa keto bi na pa ikosoro no ana ka free MTN4 office na if you back mienu de toso miensa selfie no am na yewo bibi a kire wadwene a fe number si na yini nkomo your number is 0243 42 34 71 0243 42 34 71 020 81 62 351 020 81 62 351 Yaw Ashtown imrum agetia hono a bibi MTN4 office kase no won na wate so am kwan na jabunkum e kwan keto bi na pa ikosoro won wo muton agrochemicals enye sude kura ne sude wodi wudu MTN4 office kase na okagetia hono a wo so pe ba bi a omuton agrochemicals one way sa wo fa so a ufu meme so ansa na wako agrochemicals wo muton atwa so sa tinye sude bibi a tiri wadu na numbers no ufa
your mouth direction come no minua ye bono ye ko ni general na obi anya ne de be pa cho obi a wako hospital na doctor aka try ni say or diabetes enso chiwo be pa cho Yankopon de kwache na ochina yinhia so wo pane ana wonom tablet na ye nema mienu be pa cho enema mienu na abu obi wo ho a emma ne sote obi won so wo ye kese anadu ye kodai obi betuma sori mpenu ko pempredu obi wo ho a otimi didi bia 3-4 times a day ezusanso ni binu kakra bi na numu awe na numu awe no onum su be pa cho ebasa ade abebu wo hunu na America ho asem ubedi di ntentem ubodun so bebre ada se wo be yekese anase wo so beti ti se wonum tablet ana wo insulin be pa cho ye de no ye mu oduro mu wo yusu ama pancreas na se bi o entimi nya adwuma yi e lose sa sugar no ba oni paduam bebre no antima wo dun so bebre se bi o ye kese ana wo so te wo dun so bebre na se bi wonum awe no bibia de din ama na de ehu pa ni etimi se wo mani obi wo hwe ade a chi wo ye ni si ana wo de ko akiri bema ema bema sem ekofom be pa cho obi wo ho a or that problem no ekura tu no enu mu kuro no ya nemu ife ni kuda misrawo se bi etu a o kire Onyankopon de yakwache na ye nhia ye ma onu ni be mu akojusu me ama kire wa haba na mu akote ne fa ni mu sei no ekaja ne fa kire sei de ta kuro no a enwu no ne hwe Onyankopon nu asem ene ekuro no do wotumi simple enu sugar de no me pa cho pulse or hemorrhoid koko ara se wo kwa omunim aka wani afifi wani bebre afifi be ma no ho afifi se bi wo ba wa hem anabia wo anos ho obi ko pase bi o ojane nan a ne bia blood wom me pa wa cho Onyankopon de yakwache na wo kina ene ye nhia ye de no ye ni aduru a ye de ma wo amada ko srasra so ye mu oduru am wonno e wo mogya anim ekumogya mu de ni wi a eno anu no ekumogya mu de ni wi a se bi wonim ye ohene we wadin so do se fo no so bon se te na ate na tete firi ho anase bia wo be ma no ho a na last 2 weeks we ba ho osimi nua no hwade minua de be ma no hu nyina se nyina prekisin o koko prekisin we kwa se bi o wife wadin se so mkura no ne no bibia abeko feeling biama oh na wo be ma no kura no ahode ma o hwe nipo no bebre ho a Sompa de chi kusue de bom de bia o omutumi na hwi o oh mina Asem Mpe Nipa no ye wo consult room ye ndie ye ka enim de ye ka enti musraw wo ye be ma na hu sane ma bi ana wo ye oba hu sane ma bi wo ho a bra bibia ni afra mbesi na ye ni nkomo 0243 42 34 71 0243 42 34 71 and 020 81 62 351 What my numbers and Montreal to me and we are near Dinkomo. Who the three numbers Patrick Natural Health. Who the three to o bibiania we are you be Dinkomo. Me pacho what person ya we ya. Hospital doctor say when you rheumatoid arthritis and also arthritis, you two penny come of Africa. Ubuhunu baby a kaseni de shian. I did show a friend cartridge and a cushion grew. And no Nyankopon head I say I didn't fit be a friend my friend. I'm out to Mukwan so to boom to Mukoto you will be a Sabia hon or hobby bahwa. It make us when you say rheumatoid arthritis and also arthritis too. Me pacho
Unu obi ofie no that problem no ha baka se nipa no mpa adwuma. Because who hwe won ho ba won no wote ho no hu se nya no mpanum emu ye ne ya. Etutu no. Obi ho ntimi nkoto, ontimi ntra, ono na chise kwa ntimi nware. Wo se ne fie awie, ne fie gate anu se kwa ntimi nko. Onante a ogogogro ase nan ni kotudwe ebeyi. Onante no won fa load no, enwu poma no so a ontimi nante. Before chaw. Onyankopon de enkoche na wo kina, yenhia ewo Ashtown emrum. Because say yare we ayeka wasem, Oforisuo. Wo hwe ni yetim bubugu ho. Enipan bebre wo fie sisi amno kase ya. Omo da dem. Sebio, ombedidi o, ombebibie o, omoye no bed so. But okwa, ano den say ya o. Enkomo bia wo no obedi. Ba span, spinal cord no. Vensi na wa chire no. Efo ba ko pese kim. Etim de tu ho flat. And then no mo a omutimi kuta poma natin bi o. Oda ho. Ontimi nya hwe. Bana no odin, bibia kama ba se osoro atenase. Se osoro anante. Ontimi. Okay. Because say area ye kan ho asem no, won hwe ni yi. Edo botu from flat. Entimi sraw. Wonya accident. Emfie num ni, emfie du ni, afuna kasa na ka no. Ontimi ntenase. Ontimi nkoto. Maame ana papa no nante kama no. Afi de sisi wo ba, se bi wo achia. Sisi no wa ha. Na se bi wo ti no wa ha. Mesraw. Brame mo no ni binum. Ye de natural chemicals bi anu. Ena mpese ma wiase na tia se aduro ho. Se de oka no. Ebi wo ha me ye no ha bi won so me de fi no ha na ba. Because se de mekan me ko su akra wo no na me fi se bi a enuaba no a de na se haba no a ye de kira ade no. A different from the eduano Ghana. But ebe won wa se enuaba na se haba no a ye ye bonu mu atugo no. Eno na abrochima mu no. Bese mu fi haba nan. Emrofo agye ho na kwabra ni wo inside ye twitwa ho. Ebe won wa se enuaba bi kresi mu fi nanim ayi a ye botugu. Ana ye se no. But ye de ye nu a da sani fa menua ese woni. Eti misraw. Se wontimi nante, wontimi nkoto, wontimi nya hwe. Wonya accident, emfie numuni, emfie duni, afena kasa na ka no. Misraw Nyankopon de yenkwache nia. Ocha yenhia. Medima no usi. Bema bia ntie nie. Ubemem kikaw. Ubemem tutu. Ensamba obema no. Sero bema nsitia first no. Efon, shrinke. Na dwuma yo no ekofom mesrew tie niye Oforisuo o say bidu sa topic we a na mekasa no asa ekosoro na mema so ayi omasum hwe anya mema nyina na sibu mpraduasa omo hwema wo bebere hwema ba bisam no kase bebere wo fi a omo ntimi nya hwe ye de roba atom bemem hwe eno de bia me ka si na the rubber can obema say kima enema mienu uni sika forget it oh anokra de first no na de wade all them cho but now na see ka no kwetire nipa many pa hu obema mkikawo obema mtutu ensamba obema no obema airphone enyina ba bibia anto aduro no mayan fa mo ja amfa odun so run test no hu say eh syphilis chlamydia UTI genital herpes anase bi opposite ni kwa na ayekese hwe nyesa meka no kura kyerɛw empanyufo se nya da betwa nsuo uboto botwa nsuo afraba na da mpafi besi wo wande obe wadwe nsuo okodwo nsuo oboyu be ma dwo nsuo ne mba uboyu be ma se wo dwo nsuo no emma che de katita kotu be mam na hwe unu obi okwalebu konfa no kye na se tafuji hanu ne a busa omo obo kompa yepe ekwan no de tube no aturu be mama ye nyawo ya bone ne mfim ha na ya bone ne hase ne pass tube no to you try num ansa na Johnson na timapie na hewa hwe less than 5 minutes o screen say timi sisa na emoja beba no o hwe the whole day unidi eti bisrawo bama bia ntie ne ye medima no asi obama mkekawo obama mtutu ensamba obama no sero obama nsitie first airphone eyeketwa bra Patrick Natural Health eno kra no etimi twa wawo bama bi ho betu ne yire de echem kama bibia mfiri mu ma emo ne ko hwa
itimi ko na assessment no itimi ya na dane conscious na afidie anadu ekodai obi betuma sori mprenu kopi mpredu asa na ade ache ono onye diabetes patient enso badun so benu prenu kopi mpredu asa na ade ache mesrawo ochina onyankopon de yenkwache ne ai beduma no si ya wo Ashtown emurom kageti ya ho no a bebia MTN for office kese no wo na wati swame kwan na jabunkum e kwan keto bi na e pai kosoro wo anaka free MTN for office na efie baako mienu de toso miensa safie no amu ne wo bibi a kire wadwene bia no for embassy na yini nkomo okay 0243 42 34 71 0243 42 34 71 but number si ya WhatsApp abrochefo no betumatie bibia muhia bia no o send details no mama ya be package no kama okay ya send o ana wo Ghana ha chi kakra na wontimi ma medie no kwa ba kope ya na nka be fe bese obeba ni be fa moja be fa jo so de be rane tesi hu ade property ha wo ba bia wo akiri na wontimi ma obotimi am to mako hospital bi na waye na the test na waye bi kwa obotimi da yede asende bi na ma hweso na ma onu kama na package kama okay yeah, bro number is 0243 42 34 71 0243 42 34 71 na 020 81 62 351 yawo Ashtown emrum kageti ya hono a bibi MTN for office kese no na wati so me kwan na jabunkum kwa ketom na pa kosoro na mi shira mu nyina okay ya ne Dr. Penny owo Patrick Natural Health na etwetwe enkomo no azamfro ise mawie nti mo amofro no betima afro de just say doctor akasa wie nti no ehu be hia so be frɛ no na de hia opoten no wabɔ na mane na wama onu papa de atu yade ase de waba na nya atena se ma me mo akwa aba abatampa bibia bɔkɔ de kasa den ya fra wo sei me ba cho me de maami esi free hin na baaye me ba cho mo pankro no ba cha maami wakosam ne sen ya odi abedan sen ya mo a me ba cho ma akosam ne sen papa free no be 15 ko 16 years ndi no jan ye fie oja mu fie na je sa amanfo pe so mo je boso me ba cha ya ko computer so dwade mra sesia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so ko abrochi Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti according to IF4. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Nation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana oil free, Burukutu ginger oil free.
the man Canada da Yanyimuno, Yanyimedru, Yesuedru, Neza Shansa. The man in the Burkutu Jinjan, yes, a dazi dur in the Kekedru Neza share. Into Siahun and the Nimiziana, and I know what the shade during sun. Ono na yeza ye Burkutu Ginger factory for no. Says ya Burkutu Ginger obo godun nyina na mabe from free in a computer sim. Why a Burkutu Ginger ogu sashim? Jajaba Burkutu Ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo Burkutu Ginger 750 ml core. Awu no one chemfa. Or your Burkutu Ginger cheers. Into wo so now way from the bottle. Ana yi sasha core na fa posotano. Burkutu Ginger. In a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burkutu Ginger, Berman's you. Nom no yansem. Enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba wa fafro. Saa adwade nkratoi. FD ahwem agye atum se eye. To Fue Liberty Conference June edition. A draw of BMO. Where singles and unmarried conference. On my Yawadu watch. Onyamia Koa and Yepre. Or the Tumia man. Or Fairfoot for talk. Addition now. Any kind of we are singing now. Say June edition. A bebasso. Now wait. The yesterday free. Most women dick. A tribune. What you know. Genesis chapter 2 verse 24. Or say I shall marry Miss Sumewai. And who do to fear yet. And you do something. Minute to sweat you know 29th June. Minute who must jubilee pa. I'm no panusia pepe. Bring a mimina action swapine. I try what soon and crop. Jumadi Achum Tofua. Epetutum Dickens Samiba. Mama Esther, resident worship minister Kwame Chitu. One of the best tutum. Our campus. Me pacho can't win. What you cool. Nakwajo Jere. Na onyan crop. Chiriampon. Proposi Brempa or Boy Ponkomu. Dear friend Anna Franeku. As the Kusachian. Robert, yes, Afani boy, so I'm a Hufedi, I didn't remember Etia. Oh, glory, hallelujah. Okay, ya kwa nim, mame, ose ufie, ayeda yu papa fie wasi amamo. Kawakoma to ye be friend baba. Oya adwuma wai. To na agi fie na boso. Kawakoma to ye omra samwa ye fa we she fridge nyame adom ochena. Ofuso no ya adwen. Ye fa she fridge mami tia ye fa mami said the word no so kan sitie no. We no so na da ha say ye kono ma no makro mu a enyina kwatia ni prebont. The nation's anchor. Pozo ni e be nyanza story na no hye. Na no papa no di kan na nwumere no a odi kan anese. The next na ye timawura mu yi. Okay, Dankaba complex e opachina betu ochina wo be yadwuma odofo yenko dank ho bibia ebe koso kama 0244017556 Dankaba complex ya kwantu semina yemfa enko dan express group obabo e pa Canada US UK hefa na peso ko express group na ebo sa kwa Kumasi Accra Tema East Legon Takra de sunwane bibia ni obehu express group e 0249000448 express group wo fra Obo Herba and Medical Research Center Adwa to Adumanu eho and Obo Herba and Medical Center wo e wo de odin herba betes ababia so nem san yade nyina da etu ase prekasa powder immune booster dropa pa yenko obo hoyi na yenkotu yade ase 0257472506 na yenko obo herba ho Lawson beverages order for no the Rema betes the Rema capsules ababia so order for yenko tobi na yenfa eni yedwuma ebebo e pa 0242133577 0242133577 Bema nsuo ye brukutu so ye bema nsuo akakado na yimu matenkom yenko tobi na yenfa enko ye no abadi ntwo nyina no brukutu ebetumi aboa 0244620294 0244620294 Azegblibo Shonkalu
cargo car togbe ahabai keke sunsum semina togbe ahabai keke afijase akwantempo no so no Bonfa Hospital Junction gina ho na gima we frenko dan baba be fa say 0244484747 0244484747 ana 0244506032 susum nyuma nyina togbe ahabai keke azigblibo sonkalu kagoka bia de odofo edwane club etigana fo age club bia na tumpa na club bia na ponto abadi to yiyo nyina club bia etumi efani nyina odofo eduru babia na se wo pemini wanu muda ho sa na apela size no a bobo yi papa orofo akoda a wondi mfie du wotwe onumbi sa na oba penfo no enfo asem enko club ye so emwo yi papa aponto ni abadi to ni nyina no bia de eno an club bebo papa yankon homa no so na ye ne afrefo e de ahwefo so enko din komo say wo asem a ye tabiri to ya pro so no nya de maame no enua baage ne yapade no nemmom ababa wa no asa breno ni kuna jeja pade nyina afri nsem ko 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 hello Oforisuo beme yi baba na dia bogodie kama pa na mo falumba omna samwa na naire obia hoye obia gina ne naso edoba de na sene do Oforisuo me sera man fa nko bia nkwanta na se bi o chama de no Mr. Opon wa kan chene gru amabusia enya bere the 6th January ya no me na yite no the sad of some koja ya bere me bere ya ko ke bere sa Oforisuo wo de ewia zankasa ne by for the woton town na wo pe bia no ma ayawu mu ayawu hwie ana yawo no ye dia be ma ensema wo kan ensoni ensafata awale na kasa na wia wonya de wo ko samla na wo ko sia enoma mfiri awale na awale a ensem bebre amana bebre ana yawu hello Oforisuo ye yanku yanim Oforisuo le mamunya ma ajo feme apa no fadi okay Oforisuo we de ma me na o de sense abaya ni okunya ti bila be fa bi aka ano na yigusu aye kan hello good evening majo so katachi ayo and say about obi kase me de sakwa hello me ti o papa ye de sakwa wo de sakwa na unya aware ole pre de na sakoma na ogia na unya aware enti e be ya e musa oba no ode kwa na ade ne ka kire no enti so ko fa oba be ma sisi a obetumi agina efre enti musa ni amu transit omu bu aware no obu hire enti so onwushi no Kenya me ya domo a wochina hello Oforisuo Aboagye Moagye majo so katachi yanku yanim Oforisuo ho ya de kama pa chete gasu ofi meche komenta kokisa komiti chama Oforisuo be man de obanda tano ajasu be se ejapade de oba banga chane fe wachi asie edi an sense omra na sisi omni sisi na mo chebi no na kwani dia no kwa no aje be man dia one kwa be man dia kwani dia yo ma kwa di fu be ni no kwa free na kama kwa no ba no do ma siri de okay hello last call ababi afrefre wudin na nan kansani nana yentio because everybody sango okay papa no de oye no enye oba ne de no di mesese mo modna se mo beboa no na wachi edani bi ama okay ono na be lumba sampa okay na pese mi wo de
Chocolate then and one. I said, na also what to find. What you sound and that koya no wa do any kutu awisi ahwene santem wa ba behwe. Okay, ya for frɛ no enyina ensia eno nti obi antam chuku saa asem we no mani di akiri papa ye bekwa akɔkyɛ da anim tititia ɔmfa ne de ma no na amamre ne amane bia no ye nyemfa mfiri ho na nwoma nto din awade de ya damfo aberwatia Ofoso be ma se wo pay number ni yakasa eba ne 0243 58 another 5878 0243 5878 and now 0552 095593 0552 095593 0552 095593 maybe no be abefre bia no ye beje wo so ne na watwetwe wa asem ho nkomonti no bomode na frɛ yen na bibia enkoye mfama Asem Mpe Nipa production lines no ene ye de atudwa no ye sorry so ye for happy birthday Emma yankasa ye nua ba yade nyina owo UK abrochi memo na ababa wa we se Asem Mpe Nipa onfe ye ni agro da so te ho ye mpon ya onpon ye Crystal V wone no eba se ye pemwa bia nso awoboa ye papa ye nana se wo sa akonya no so erade nkwaso ensure me dofo na ma o ene power abrabo mo nyincha hoden ene apomuden ensu ewom we appreciate you, we love you so much. Sanso na Pastor Jonathan Owusu wono so de wani kyeremu wo Ashanti Central Ghana Conference as the asafo na executive secretary yenya so ena papa edini juma nyakopon kwaso ensure pay your birthday rade ema wadom no ene eye ensure no emusom fama rade mo nyecha ahoden ne apomuden papa so mfe adwumadie eni agro free ketache open so ka next dia Asem bi ba say mrantia ne say Asem we dia pharmacy yakwa ba ayeto aso ye bre no ya so yakwa ugwa de ba na papa je mu no nti papa we say to da bia no ame yera ho ye da papa ye papa yam so omna samwan so ba ko bi ewo ho Oforisuo me nua ye frɛ no ya bechi award groups of amakum of amakum and then so me nua ne birthday ya mana woda pa award baby I will be an emo happy birthday nyagopon ma wo sika no ma wo mu dachi hene no dachi hene okay aha na braba me ade Asem Mpe Nipa dwumadi no ye di ebesi akonyansa so obi bia da obo aye ma dwumadi ekoso no ye beda as papa Osei Aboagye me na pamfo ya kramo ye ko long